O te o wholofa mwhaatalo whātu le nei fiafi lau whaasausonga Samoa. Ia, I na ua fitu minute wa te ainei le tu lai wha. E le tautua wha wau fo ia lau Blue TV e mai se o le porokalame o le Tautai A'e. Ma le manuia whaiva lo tātou wa tinuu. Tautai A'e ma le fiafia, Tautai A'e ma le malo. Le anga le lei o le tua. A wā o le ua tu ma tila malanga tila lo nā lofa. Ioe, wa fuli whaova au mana he fuli alova au manu. Ia o le fuwa tau whaipu e le matila ma le o wheloa. A wā ua whaasolo I nā e whaiva le de yaso e Tautai A'e pe o le alanga. Ia, ale au tiliu taina ua tali whaiva o Tautai o ngā tei whane. Wā e manuia le nei fo yaso ia matou a walanga e ka lo le wha tā le lima. Ia, wā mata fo I o nā. Fo I whanua. Ia whaiva mga aluenga o tiu te fo I o loo. Pono wa ia isi o tātou. Tunu wa I fo le tari tununga. Whapena isi o tātou. Tunu I Samoa, Amerika Samoa. Mane isi o atu moto le Pacifica o tū la lata mataimi whaatasi. Ma lo whai o le whaiva. O tongi ao se ualagatila o whapulo le tua lima. Ma lo whai o le whaiva. Ma lo le taha whatotoa. Le nei fo yaso. Tiu te lava singa fo. Ia whenga iaisi o tātou o tunu whaisi vevela o mātou I Aotearoa nei, mai sea au kilani. I le nei fo yaso. Ai a tau sifo loa la le le fiafi. Ia e po le a lava le pupula mātango fie mai o le susulu le la mo na ave malorosi. E ia le I usavili le nā pie Tautai alo I le tino e maniti. Ma whaasoro solo atua I lava I le afiafi. Ia o le afu a matana whai jacket le I taitai no o mai le winter. Ai hui o lea. Ma lo afua ai la ua maua I le anga le leo lo tātou ma taisili langi. O ia o le atua 4-4. O le atua mai le amatanga nei maso umai o ai le whaavavau. O lo nā lofa I le mawai o lo nā lofa I le liliu e tu maulava. E telengese o lo na to sa. A o lo nā lofa. E muti vale ati o ma ufatalo fatu asiata ele dei vainga fo yo le fiafi wo ma pa anga mai le Blue TV mai se fo yo le porkalame o le Tautai A'e ia fa fitai le tua le o tatu to e felo ai ma o I freseu sapi ma au mali wa tango I ula wa tepa I ula wa tatu futi manu ula a le anga fatasi pe o tala I Tautai ia wa sa tatu whaavati wa au mamau au le fuwa tātou a leanga ma pi oa ma pai oa ia pe ia o talai whaiva ngā tei whale a wale alofa o le tua ia I tau sila mai ma le tau tanga I mai ia mai se fo I o le wa ia tu ia tau komeni ma o tau whaamalo si au ia mai se fo I o tau tala malie whaavitai e leanga le leo le tua e tau mai I o loo vai lua tutusi vai lo tu sa so tātou maruia ia mai le tua anga le leifo I le tua le nei taimi o le programe a talo fo sama whainga ia unu watu tini o tau sala o Samoa I o le fuele velave ia wata o toa o se ala o e le to ia se to e tau wati se pa ia ma tau si se matala langa ia te o e Samoa le o mamala fa talo fa le fa so ngao ma le tu folasa mai lava I mata fanua ia se ia pa ia si o le fanua wa fo le motu tele va o tupua ia fusi ai le o le fau malo a wa tu mo mapulo I tu au mala taua ai ngari taima le va o fono ti fa talo fo I tatou wa atunu o le tatou uso tu ofe mai le motu se sai ia wa fo I oe suo ma le vai fanua fo mai tu langi sa ole me sale o mo le riu sai lua ia be se fo le motu sale tu manua fa tu le motu ma va to malo le langi mama I le nei aso. Aso tofi le nei o le aso na valu le nei masina o Februari. Lua afe, lua se fulu ma le fa. Kei ro le aso lulu o tau Amerika ma Hawaii ma Amerika Samoa. Ma manua. Ia ai ona o mātou o le mātou te vave le aso e tasi. O le alala leo leo te whaatalo fa aso kofi e kua. Ia te o tau le nei vanga o le fiavi. Feo I o le tala le nei mara au fai ngā luenga pa ia le tua. Malo le talo, malo fo I le whaitaulanga I le tua, malo le launga ino le upu. Eo le upu le tua. Ea e au ngā ma mo tātou, ea oa I e whaatonu e whaapoto. Eo amu ia la oe, o loo e whaamaoni I le launga ino le upu le ola. Ea wa fo I Samoa, maniona manuia, mo atai au.
Whatalofa le nai le au whaingaru wenga te tofi ma le tua I so o lava se tafa le nei lalolangi. Ua talafa au penga iai, talafa auto iai. A wā le alanga ino le manu malo. Po fea lava le turu ingo le lalolangi le te maua mai ai lo uleo. Ma sila sila mai ai le nei fiafi. Malo le ona sai, malo le pali. Ya, whatalofa atu asiata. Ya ti oe, I le nei vaenga o le fiafi. Ia o nā whiwhoi leo lau whaatalofa mala u whaafei loa ai. Ina yo tātou ta mama tina mātutua. O tau o le fue sina. Ioi. O tau o le fue afa ma le fue sina. O tau o le tō whamanu sina. E sili anga iai a inga manu. E fe sili iai le utanga. E le tau whaatō whala inga. Fe sili iai le au tau tua. Ioi. E fale tele ia te o tau le nonofo a wā. Ia Samoa. Malo atu ia te o tau o mātua tua a. Whaafitai te talo. La tau wa tu ia muri papanga ma la tau tu ia malo fie ia mafua yo na A'e manua faiva ia wa fo Samoa malo la vale sai ia ai kiri sau fa ka lo fa ya o tau rungo le tatou por kala me wo ma pa anga au le le Tautai A'e o te fia fa fita ia fo ina fa na wa onga io e uia o le ua o nga to tonu le vai aso ia ai fa to a tonu i to waso a onga Talua na ele nei kuata fo inisi na foto a ia o foto a el verso le nei ia fa manuia tu de Tautai A'e ma siata ma le proclame le Blue TV fa manuia tu ia te auto le fa na wa onga ai me se la sia ma tu wa onga le primary school le I Papatoetoe East Primary ia ma tu senga Samoa le pailingo ata lofa tu ia te auto le fa na ia tatu tu fe ai fo I le verso fo Iyo, ile anga le yo le tua. Ia fai fo I tatou wa. Ia tala noanga mana ia tatou wa usu ngā pese. Ia maso o se whana wa onga lava. Ia te loa misia o tau e mātua. O ka vai aku ngei lunga ri Facebook. Ai au mai wha maa vai ngā nei mātua I meu stories. Ngai e ave wa watu whana ue oi le a onga. Pu e soro mai. O ia ilo ailo tō mātua I whanau. Ia langa o kala le kusi o au o mātua whanau. Eoi. A o whanau foi. O lo o tau tofi mai le atua. Eoi. O le kaui o ngā luenga ma mea uma tātou te whaia. Le winga lao le whamatalang. O ka wawai aku. So le pi o wha maa vaenga vui le la o moku ngai ka maiki ele. Pi o wha maa vaenga o le a o motu nei ta maiti ele. Toi foi mai a inga. O isi eri maa kua mo kua whikangi silawa. Pa kua whikangi silawa I le teimi e tu watu wai le whanau e toi o ia onga. Ioi. Asi whai a kura la ukala lea ia ona o soifuanga wa ese o langa. Wasui le whainga lea soifuanga. Samoa ia so ia. Oka. Ia ute mana tua hei ta ita ia. Nga o loka kolo kuare ka ingamu o laka koi ingamu o laka no mikia. Nga o loka kolo kuare ka ingamu fangu nga le mese o sotina ye va vea la auri la valo. Ai a fa pela mo me veo la nga auri so o loka ke ia nga yoka kua fa finge makukua. Nga o fia kolo kua fangu ya vai la uri masu senge nga ila lo fala. Vai la uri masu senge nga ila lo fala. Ya lo le mangu ya la onga nga yaso. Ya ala alom kamasa. O so kule wala alo fu le vavi. Ya fa pe wasu ke ka ya o ya ki nga le mauru mala wala sao. E ui ya fatu ai fo. Au ne yona po. Ya wa ese. Ya ele ki o fo ila sis. Ele ki. Ioi. Wala nga ya ma tu o tatu ila matanga o tatu por kalami fo. E ya ma tu au mai ya ko inga skai di fo ile. E mana o fa old school la whainga o mea. E mana o fo ile e to fa fo I ar fa ngau le savadi nga savavadi e la aso. Ia fa pia mai. Ia mako ia nga mako. O mako ia e savavadi e ka umomoli. Na mafua na savavadi. E se ka avadi. Iyo. Na mafua fo inga kako savavadi. Ma fa savavadi mako I la aso. E no ka. E ne se ka avali. Awa ole upu mongi la vai.
ana maua se ka vale nga fo yonga po ya o ye de fia e de fia la lo vo de ko ke ya le si do makua manga wa fo e vai mele le ngai e le ave e si lo makua maku o vai o la kisa vai ya so ye pe tu o ke du sa vai se pe kia e la le si ainga fo ya le mama ma si maku fa fa to mau wala se ka vale le ainga yo ka minga pe ai vai se ainga fe se ka vale o ka wa fio ma Yesu ile ainga ai va ai la ki pi fo le maku vai ko ave ka vale mai la si finge le le makua ma o se upu e ke fiu e ke kui au kafa kai mi o le fo o ave all eyes makua i fo casa wanga onga e sasia ki fai kua pio wo vai ave ka vale pio fa a wila fo i e fiu ka ke karo kua use pa wale me lai te vai tu ngai o so mai o ka vale o polo maka pip pip au kama voi langa ki nga o lai ki kua ma au wala tiri pup 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 iyo pe o le o fa wila ngai ave ka vale me fa pena fa tu tai mi o le po fo fa ko ya o ngai vai kai ele ave walango de sidi mai du ngor fa malama iyo aku vaya swing o le o langa waya iyo ki nga fa ko o le malua le ave wa so yo so le o le fainga ngi o ngai ave ka va ar kai mira le waya ia wa one hand na me ia pe wa sa o le se kamanga sa we fo le ave me sa mo ala e fa ya ko ya longa anko ngi soli o fa le ave ka va le mai ya anko ma sa mai ngore ngore ngi e ko e lalo ai lo le fangu vier ka malo ngai ai ave ma kwar ka vale le afau fa mala mo ka vale pa ka ka fo e wala ya o va nga vo i ma vo no ta fa yet o swing o le swifo ona la o nei vai tai mi ata vai tu fa ma vai me ma tu ma nei fa na o le o ya pe wa va tu i mo la to lo to ele se si ki o le upumon ya a o nei na misia fa na o la to winga ya so fa iso o mai ku wanga ye fa ya so fa along kaka ya o isi kai me o fa fe au pe la ato e fo ya tu ya o misi fo aya o ele ke ma fu ka mringe fiafi o ave o e ma se makua vo ile le makua e fiafi o ko yo ka wala ngala ye ile si matua fa pena matua fiafi ala vole ko yo ka mikira onga kama vo ile le la nga o morfa ka mala ye ngari ko kele vo ngai tama vo ile le nga o le torupo to le fale ai to fitu to valu fana ya la wa umange nga momori ka mikia sa wa sau kur morfa ka mai yes ole ani me wa e yes le mo o yes me ta wa fi bo ma ka mikira o ka ko vai ka ko ia ile o la le anga le ye ngi e wa nga fa pena o isila tele line o tal noa ina inisi fo wo e ele fa manu yanga le tu o mo fa na upalasi o le upusa o ngari o ngari ke ko fa pe mai e dise be ka o se fa na uteli o le upusa wa ia o le fa na upalasi wala nga ele ke kiri fa pengi fa nga e pala si la fa nga io au tala no lai io pe fo sia pule ya ai ma ko akili o wori e mo ke ata fisili la ia i fu ile e ora le me fa mai wa fia vo se wa ya o se wa ko ngi ka mikire o va sole o le me vo e ka ki misia ri pe afa pe io e misia o va ko fe ka ngi si ma ku ila ko fa nga wa io le ke va ko ri la sunga di fa mai wa me si di vo wa ele ma e di se o le funga le sia tole pa o le fale kamo mo e solo ma ele na ia ai a fai fu mo sina panga no mo nei matu fu ile to malele yai ma ia fa tai ia fa ngalo so ifuanga ai ia e fa maoni ma e fia e una i fa na ule onga
au tatou iai le whaatalofa mo whanau le aonga, whaamole matua, una I whanau le aonga. Ioi. Ku uale mele a ka ko ngare fia aonga I Samoa. Ioi. Le soifuanga le aonga le nga whai Samoa. A le fo esa walanga ile si makua whapenga. E whai aku iai soli. Ave rau whanau le aonga po, ave tamiti le aonga. Ei lo hoi mai asi. Ia, holo la e harka mai ke poko e poko. La fa fefega poko pe afele o vele ao. Ioi. A fai a fo I na ola fa mai yo. Ma ko wianga fiola e a fai lo ma manga e iyo. E le ni ma manga o fai ngi usila. Iyo e le angi fai nga ma manga man ko nga ki pulo fai nei va tu fa fonga na tunu. Tu fa na we avele a onga. Au fu te va ve na le tupe. Wa mana ya si va ngol fa so le mo fa a nei tatu fa na wa. Fu ke fa finga ngau se lengi. Wa ye si va pe mai e. Wa ma e fa le fa ngal wenga si ka mai I le warehouse I le a. E fa ngo foi lo na le ai. Ave. Ave le fa na u le onga. Ave fa na tu le. Io o te le au o le na tala fa mai a poko a tulo. A vai. Le ai. O le ave le a onga. E a o ina ai le vai ina I ave malosi. Ma fau. Io. E le fa pia umala e ko umai mama ai uma penkala. A lo wing or fa matalanga. A ave le a onga a makakupa penkala a lai le kiki polo. A o feke mawai. E mawai nga le fai ka longa le a onga. Ya, wai se uma. A vatu le a onga a tonu le penkala le maai fo nga le haro fa lo ia pe fa fo mai. Pe fa ya onga. Ai ku nga ingsingia male a. Maka ukia. A o le a onga mawai. Fa no fono fo lai le fale me fa no fono fo le fale. E te ilola le to inga onga I pito sili na profesa ilo walo. O le Facebook. Iyo. E makua profesa I moka alonga vo I. E le osa uia tala le na mei ta alonga I te vivie ino. Wala ngo isi pe a le manga o le kapisa o ka meki ma mea umang watu uia le telefoni e fata alo ia. Ya. E puleska funge le la alonga sa e whingo lana. Ya. Ai alu fo I wadi lifa le rumanga I wafefeu. Iyo e. A meira kala le siro makua nga. O mafuanga fefeu le steak. Wale kaka. Iya. Kala nga le siro miti nga fia ilanga kuka steak. E kofo lo makua nga le steak e le piwa kau fiu e falo. Kama kau puru kamuru me koso kui ia ala me ia kua. O falongo lo fa kala siro makua nga. Wa mafuanga fefeu le kaka. A o le tele I o se le so nei tu ato le natala. O mafua. Ia onga fefeu fo ia mi o o le sikai. Ia ona ua le fai matata. Ui o lea. Tatalo falna mo tatou le whanau a onga. Ia o mai ro mara whakaro whai lunga le tatou Facebook. Ia me se fo lunga le tatou YouTube channel. To telo lan to ulo mai moa mai ai le nei fo I vahanga o le fefi. Mana ia o tatou tala oto oto. Mana ia fo I o tatou tala whaaua. Ai le ngata fo I lai lea. O le maua se ava noa. E tali e tuwaina inisi o whaafisiri tūnga. O le kele o kangakanga whaafisiri kūnga mai e kusa i whaatala noanga le so nafi. Ie, e kusa i whaakarangoanga ma le tofine o si tabaititi o tū au. Le na whaatala noina ngafi. E la isi nga, o langi ara ku whaafisiri o tangata. E longi fake pages. Le lau tali e tuwai. Ma nei fo i o constructive i o whaafisiri isi o ilato. Ia mana ia foi le fa manino ma fa nga foi le tatou va enga mo le tatou proclame o le atali na tu ai nei nisi o nei fa fisili ia ma va enga o lo to fia manino e winga la vai le mata upule manisi o va fa pena ai fa fta ia tu ile to tele o to ma la vai lungo le tatou proclame le nei va enga foi o le fiafi o ma pa anga mai ia ale tatou Blue TV o e fia le proclame le Tautai A'e ma lo la vai ate o tau whaaftaile whaatoa whaaftaile tusi mai e mei pia ropo au ko mengi mala u meli mai le la umatatu tala no atu e se vaenga mua tatou proclame ai le itu ina tu ni so tatou update mai si o tatou butunu o Samoa ai mai se ia ole o kengianga le sunga le li fa masino ia o malo mai la tau lo overtua mata uputai o kengia i leo aku nga o fasi pepa mafaila e empty kokong
e le ai ni faila tusia o moli anga o nisi o to tele le mo fa la tele ngai ngata foi le le sira vo tato mata upu tuli mata e keise so lo tupu mai Samoa ma ni so mata upu lo tele foi o lo tupu tono si o tato o tino ai tato malolonga foi mai fa o tato proclame le nei vaenga ole afi. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Jaimolo wajile u afa tonu lava le itu la e fa e le tautua fa wala Blue TV me fo program le tautai A'e e le nei vanga fo o le fiafi fa talo fa to le to tele o to lungo le program wo ma pa anga mai e ya fa tai le mafuta mai aftai fo ise uso ya siamani to filau io tamatua yo le vaiva le la oso ya soia ya utelo lobo fil fa ili le kaira o kamar ke miningi ya ai pita te loa mai ai tamatua ya soia to telefo na uso a pepese ma musika ya ma lola vai ate o to le fa to ma lo fo ile pese ya me se fo tu langa ile to ata lo fa tu fo ile tama pese longo a le sunga ya su a pol fionga tu ma na ve misiru ki su
ia ma le faletua me se fo'i ia o nisi o ala pepese lau lo fo'i o le tatou utunu ia mafuta fo'i lunga o le porokalame wo ma pa'aga mamai a le tatou porokalame le tautei ai say hello atu ina ia'u fans ia a le tatou Blue TV matou feiloai le mariu le weekend na te anei ia pu e mako aka o ke ko ka send mai tangata ia atala ia na pu e latou ia wa to send mai ma to post ia fa after lo fa tele tsunga pali ima se fal tua me se fu ia o le anisio naitina ia cinco ia to tele na to me se fu na tama matua na mato filo ile maliu tu fo le malo stasio o tina me le fio o fenga le na fai ile fakasai o tau yeah, me se fo io le ainga, yeah, faftai. It was good to meet some of the people. Ia ke fia, io pe tate fitau I fo ia mana e po estanta. Io maro le lo o e teita ia te. Wa ke le fa ku la ave ese lo pule HPP mal fast, ave ese. Ai la ava tu ia lo pule fa pe mai te fia mai ita. Io ava pela te o po estanta fa fo se I ka ngwa ia pu e io ke sawa va tu lunga I pe teita ia te. I would have put it for a year. That's your problem. That's not my problem. I have to daily love for you. Ilan to if you mun ta ile nei ya. E fo ina inisi fa talo fa tu ile uso le ai. Meli mas tamale ya te. Ilan malanga tu Africa. Ole au seila lunga tatu wa tamafa na Samoa. Ai seila lunga o le tatu o va akikele fu ngai Africa fa solo ku perkangi. Ia e la to vainga no fatu la siuso le tano pu e mesto wata male au so Samoa ia no tangoro la ia lea e avatu lunga mole to lo fa nga I le tato proklame ia fatalo fatu ila fa to mai mo mai le time fatalo fatu fo isunga se mon tafa ia masiona ainga le mafuta mai au sitalia le ni vanga fo I asunga entru se mon tafa io e mafuta mai mle ainga ia au I mrepone I au sitalia o folo fatu proklame le ni vanga fo I o le fia ante o to maleano anoa I lava ai se tato atu mo ina I vaenga o te fia mana o ai e fa mani no tu sa yo proklame le so nafi o walatu ele ngato I lantou na meli mai tua I o latou foi tūlanga finangalo ma manatu le moli mau po le ta fasoa le tofine o le sunga tu au e foi la mangisi ka ki fai ka ku ngai lenga ma vai leina e peye se ala ta fai ta watu ia latou foi ja tala ma latou upu ia mua ai se fa ku mua la utala le se vai ngor ni por kalame o se vai ngai tatou te tala noa ai o le afa o ngai karango o te tala noa duai ma tatou fa so ai maleva ma tatou fans po ila tou fifi le por karamel ma e fo yo mai mo mai feika wala ngo le bo mai tau ino le to de le yo le au le fifi e maka mai fo ai mana ia fo ile mo mwala o te fia fa mani no atu fa mole tau tuanga mo le ngana fa nga ina no te program te lo na wa vatu la vai lunga fa linga tustusia e ko meni tau tuanga ma tatou now po oi fo te fia le program ringi ia le wo fa aulo ma au tu mo taru sanga tu fa mole lava e mana ia au fu ki ai vai ku fu wa I tu lo lava ai vai tu ngutu wa mai ma palau vale mai le stangata au ke pole e o le anga luel tatou wa maenga I komeni la te mua delete lua e ban ia pe poroka o le lava le terms e faunga ai awane e toe talia toi fu o nisi upusa ia nge ke wa mai mau ko mai leva no fu le wa ban fa fo se ia ko ia ne te ufa pe mai ia o ai lale tulo ka ke aru ai ta te o me sa ke ufa pe mai fo ia tangata mai tau mai ia o ai palau vale whakanga o palau vale le whakanga io o le palau vale lu te fatuai ai sa ia o ia sa I whata mali I matulanga o le ngangana le ai le se mea e le whapi tau micromanage fo ia e le tato o whainga rue ngai ke ua e tatala lo o fina ngalo fo I le peke sa ia koe ngā upu fo I le soli kulo wa lu ke fokus whaka inga ai vai tua ngutua ma le mafofo soli se mo kwale o ia lo kulo
Ida fa ina ya tia utamana. Langa o laiki o ki ha o ia ma. Iru foi langa o kala kusi. E te tau foi le tale tu o upora kusi e ro sa utala. E te tau foi le tale tu o le vale. Ia ala foi fai mer kusi. Ia o foi ki kali aku ia. Inga nge i oi ka ko vale fa ka sia kuaila. Ia ole sa ola ia tia walanga apala vale mai la e ko pala vale koi. Na tia ru mai mau fu lo tamali anga le lei. Ioi, le mau ko i rungo lo wita o no lo walo fa fo i rungo por kalami. Ya le wo a so so ni atu. Ioi. Ai ke ro oi, ai haru nge fai ka ule fai ungo le mau nga. Wai fai so o tangata. Ma ne fai so le so fai ya. Ai kango nge ira ko fai ka a ko le fai ungo le mau na fa mai a we te tali le vale ina nei. Ina nei pe fo i ko se vale. Ma ku fo i. Ai haru fai ka ule fai ungo ngai fai mai ai. Ina ne I tonu wai o ia iona inga nge I whaape ai iau wasao. Ioi, a vai ka kou iai. E le winga lana le te whetua ila te tala. O se vaenga mua nau te fia a watu mua tātou lava iau e alolofa moni ma pui nei por kalame. A wek koe parau vale fo iai. Ia langa o lea ua a tawhale fina ngana o le fionga le lipule. Ia o le tangata whaetoe whai upu sa malau vale lungal. Ia o le fu ilele ko poku malolo. Ia na si vaenga lana. Pei taila. O te fia tali atu ina inisio ilan touna ko meni mai. Tasi lea tangata o te vai lava e ko meni lava I lungon por kalamele nei. O te le lopas whawhia ngainga. Ai whawhitai mua o lau whawhitai e acknowledge you langa o te loa o le tele o au comments. Ma au feedbacks. Constructive fo le se mea le o se vaenga fa pe a mea fa tailo fo langwa o ke fia la vai la to ai tau na fa mani no tu le inisio vaenga o te vai tu le sunga ya malanga le ngor ka ko Blue TV comment ia pe ya sunga kilimeti patolo na ia na fa fisili na te o mai e nei fa fisili na le la o vatu lunga ko mengi e na lu sisi le approve la tala wa ngai lunga le tanto ole fa fisili mai tu langa foi le pe fa fisili anga I le tu fine o tu au si ma finele na fa tala no tu nafi ma mai le fa fisili fa pe ia o fa fisili va ngo fo ma a tu sila nei nga e ia foi na sa mo fa pe mai the holes will never be there pa e ta me foi ngari fa pe mai ia male na tu sila foi o le vaenga lona lua la, o ke kaule I roa I ko mengi ronga lua. Ai pia manga ia le mai foi mo koe whapula ko mengi ronga I. Se sila iai o ia e la ko mengi ronga lua nau te vava ia tua. Na pia whapia mai so be careful. What you, ala le upulu la iai. Whatever you said will come back to you. O te le loa iai le motive mal intention o le fisiri lea. Aia kia o piko iki kia kai no yora sufi na o kiri ro piko iki kia la ka fa fe piko fa fe nga isi teini pe la fto fu ngale le pese warning pese la ka inga ai fa mata ya te o le nga ka ku kala ngoi ko inga issue fa pe e mai sia fa fsili na au mai fa pe me pola ma fu anga na laina na le va ve ave leo to mana tu mai fo se o kali ku lai o mana tua mai fo ila e lau sunga. Mana tua telo ila tu ro fisili fo similar question. O ko mana tua ua ngalo ya auto ule mori mau o Samuelu le nga sau fai. O inga hapi e kau mai ngā au ke liloa. And I'm generally saying this. Pe ia tangia mai. E tu tele o malama ke le. Tu tele o tangata le pe ia le o malama. O le winga o la ukala. Langa even pe anga le o unga whaakarangoa ai whaakarangoa mai sesikangaka ai o whaalongolongo kua o le tangata va ai maraka ka whaalongolongo. Le kaka mākau pe o whasa mo e whaalele le si ai mai taurisi. A o whaalongo le mori mau kama lea. Ngala vea uma mai ai le office nga o le office o leo tu lou mitanga ruenga nga o iai. Walanga tasiri a whafisiri le mai si tamasia po pea si whawhiangainga. Tu lou lau sunga le whawhiangainga a lou utali atua o leo utali atua o lou tuulanga wa o le whaasala lau. Ina I te ua po iai fua le tā vāno no fo leanga o oi o le I oi mata o ngā luenga le atua.
Ia fa poi foi la ai pita o la uma ta fa yo fa sala lau o le fa manino vaenga ia o le la pita tau fisiring ia po fianga ngofo ile a inga pe ke usa isa e foi ngale pi e tau fa pe na mai ai wale o ave me ia leo a o se mia fa ko a punga mai turo last year langa mori mau io ia ula ia o la utalia tu ono o proclamele le na fa tala no atu ai maleanga maulalo mua ai koe whaafonga fa karangonga ma Samuel e le whako a saule o Samuel i runga ko sa whako a saule runga le media wo ko uloa kele ai wo tau i loa tele ma o tau oso tele o kari e lua wa ele ngaka wo ko sira fia kele a wo ko oso kele ai to tele generally la utala le fayatu ai before even le 2023 last year a foi le karangonga mereka manga o ngalu i official leo o le la ya tangia mai le mori mau ngalu makanga ruenga o leo ngalu ile mauka o le ngaia le kua ia le mori mau le fo i wakoe ngalu fo i o ile ainga ngaho o ile ainga le wo confirm makwele e to fino tu au so ola nga kali ya ku fo ile le fa vave le tai mi lau sunga i fisili e tu a fisili ya ile fa tala no ngale zona nafi e uilanga ile o mafai e si to fine na koe sa koe kariak a o lea lava o le mangingo yo au fala sa o le makanga ruenga o leo way before o fa fonga foi la fam kalanga nang fam tala le tamai tailia ele ile vanga o maku nga fale la wasision kuangangi ai fiso o ka ia kurua kanga kalea ole around the same time nga le karango mai foi Samuel langa mori mau nga ave ia leo ma fai e fiso ka inga ma leo around the same time foi nga le nga mai langa mori mau nga ya si ai le fale o leo lo ia tu ia ile mori anga le se vanga u fa maunia ya ula ole ala me ala fisiringi ai po fianga ngofo ile ai ia ole a foi si me ala ainga la ka mo fai aku pe afa pe o aku leo mo fai atu balanga le la fisilia tu ila usunga po ser po le laukelia afa pe nei la o lo walo le na tupu ai ai alu aku se moni mau ka aku ya oe e aruli po ki leo ai o mako ya ku leo waranga le sa ngor ke nga fi ale nga we ila fisili na toe update tu leo o top ai kali medikengi o tele lo luma mai a o kaimi ale i nga le back in the days longo winga re kaimi o le karangor ke ngele 2 years ago or 3 years ago fa to a fresh al mele le fa pe mai na watu malo le malo ma fa pe atu fa malu ruaku le se mori mau o e ka mo mai nga waku rua malo le malo fa ya tu malie wale ya se mau se mori mau se si se mori mau kanga kalenga la vea so therefore ua lusi fa moe wale ilo la se fa moe si ainga langa ole ua kali mai le matanga ruenga ka ko ke suru fanga uma yai la na le te fatu fa fesili fa mata ana o so walu ai e alu malu le malo few weeks later or months or whatever later ai ko fo email o le fa pe mai fa malu lu atu lo sunga ia ua uma matou suʻesuʻega ma matou taumafaiga ua siliga talii se ua le mau asisi ia o le ga se vagalalaga eseese outou laga mei pilope e kele au kupe e legi kupe si aiga sia a foi lena tautino asi tuafine le agafi matou e matitiva ua lava raga upu e sapela mai ai koe keke a le afoliga se lo ia talalana le no tafai atu a ave ese makako le mea lea ua already make low decision le nga se fatu ala ufa asoa le maka upu lea mo fai kaua umar kele uma ura kuisi ko mengi ai mai lo fai taunga mai o le tele o isi ko mengi mai si tangata peye a kensa nga ile mata upu lea I am sorry we already make low decision kusa we already make the decision ala usunga nga e kele karikong. So if you love le malama, if you love e kau fa sulu aku, wa finalize alo ma fau fau.
I'm talking generally, not to someone. Everyone le be a doubt. E le o avea masinga fasi avangoa o lo loto. E ave se benefit of that. E kusa e makwale o ia singa vaenga. Pa wana mele ua iai. Wa block lo mafau. He's telling lies. Samuel is a liar. So everything that le fu wakarango walanga itu atu la ufaitau ko mengi yang o vakuanga irunga. E ko ikiki a pe o le motive and intention lai sau mai kua. I can discern that. O mea umai o umang fau. It sounded like that. Yes. It sounded like we already are a disbelief ma a discrediting. Ai mana tua foi la. O le mafua anga konguanga lea le nga ka kofi nga ube avir fa masingonga. So o le tali la above all the answers to some of your concerns. Alau la le maka upure avir fa masingonga. Ioi. Alau le maka upure ngi avir fa masingonga. O mai lo le walanga ile o lau sungas fa masingo. Ele o au se fa masingo. Ele o le aingo ngi fa masingo, ele o Samuelu, ele o leo ngi fa masingo. Malia mai la o tō whina ngaro. Alau maka upure avir kai. Avir fa masingonga. Ya, nena. Tasila na le vainga. O le ai tali e tuai. O le sikangaka. O langa ko mingi fai mai. Mai ta to fa so ai le ta upura o te le fai so fi ngalo. O sikangaka fa mai. Sa kaunga le ko langa mai ala mata upura. O si pe wa sai mai akia. Mai sa kaunga le ko langa mai ale mali was ka mikiki le langa lai hurt tai le ainga. Sit. Fa fongo vela li fingore. Fingore fa o le fa pidi le kaka fa mai. Mai sa tauana le toe a mai a fuale a inga i lunga malanga mai le maliu malanga mai fuale maliu o sieta mai titi. Le anga ngari koe o kia i o loko le a inga ma koe fa manga koe kinga. A o le anga luma ngako. A o le a la lo mana tu mana mele nai te mana o ye. E kangu. E tanu o la fia kanga kalenga so ar kama. Ai ngongo fo ai lava ngi a inga ma le sa o loto. Ma le tae o le fatu. Ai soti. E se fo ile fainga. E se le sumalie. Fa aniu a ati. O le manga ia i o la ufa aia koukou mengi. Amisi ka kia ia fake pages. Now, ele o te le tali atu ni fake pages i lato kou mengi le fainga. Amisi e lato e ngutu mangutu leanga. A lea o te talatala noa tia o tou. Kanga kai e karangoa sa o mai e tou. Lea mana ia. I like it. Lea tou te pe tou te fesilingia ma tou whaasea sa o mai a tou lava pages. Whaaftai ati o tou i o tou loto. A lea la wa ukari e kuai. Ia te awaia. O le kali o ngā fesili le wa e fesilingia mai sa kaunga. Sa tauna le a mai a fuale a inga e toi whaatala noa e koe la langa i fuala maka upu. Pe pore me efa mai wa uma. Ia. O le manino i o le talia si mafine ana nafi. E le mawhai ngam uma le mako pisa ar karaleng whai ngafi. E le mawhai o na uma le mātou pisa. Ma mātou tau fio fia. Se i vanga na ua whaalia le hami o kongu le mariwa le mako ka mai kiki. E or kari la nga. Ka maruru o kuai la whau o ngongo i te oe lea e te Ia, o le sila ko mengi ngō vai e tuai fo i la wa mai. O le ko meni la lea nga sen mai e kanga kai a kia. Na sen mai e tia el tanga Ia, le lau watu e runga langa nga mai. Ar kanga ka soi fofo. Ia, tasi nei tanga. Tau kiri wakul ko mengi nge. Kasi le nge kanga ka. Eoe. O te look up ai lava. Ia, ilona fo ito mai matulanga fo isai ai. Eoe. Ale lau wakua peru. Langa o langa sen mai le tangata ia tia uanga la. O lai fai publicly fo. Ia tau whilana utango e wha manino tuai. I le kulanga le au tele ialu ia i le talinga o le komengi lea. I o lisi vaenga e fesidi ei o ele te musu e langa na mata upu lea. Anga o soua kali ima soua fingi. O le fesidi ngā renga fesidi e kengi lea ngafi.
anga o so wakali ipo o so wafafinge ai o mai le so ele I maua lava le hit and run. Ele I maua lava le kanga la vea. E ke haru e kalangoa whape ngā lava ia lea. E ke haru e ka mawhai e shut down ngi kanga ka o le kaulanga la ngāna maka upu lea. Ia, waku fisiri ngā moe. Na watua I lunga la le vaenga lea. O le a fionga e tupai. Fasalafa. Tupai kuka. O ke ia le sen mel tangata ia tia ule. O ko mengi lea. Ia. O te iloa I lona vala au ngolo ungoa. O te iloa I nā le loto. Nganga sauar kusinga mua whai kawakunga. A mata mailo ungoa tau lea lea. That's fine. Whaiwhikai a langa o le ingoa konga nganga whai ingoa ia ue o mākua. Ai watangia mai tonu o le tangata lea. Watangia mai a le loto la iai. Ioi. O whai kawakula. Ai mana tuofo. Tasili nei tangata. E kele o makua yo look up I lava I le tūlanga. Ia. Ai si ukako o pere ko mengi le wa mai lunga. Al pokalame lea na file no uloana whai ko meni lea. Ere I lava ia na vevesi mai a mea. Wakuku wa sa sao wha afi. Iyo. E atangia mai anga kisirifia ka ngoa e whai kau. Ia wa sao wa imale pepe wha amala ia. Iyo. Pe wa sao wa imale wha amala ia ngawa. Iyo. E le vale le tau I o le tangata na te whaatupu vesi ngai le vauso. O le male lenga le nā mai le atua. Ia lango le tangata fu yo upu. Mai le atua. Whaato ese le atua ona ele. Ia. Mua se vea kura ukala kulou. Au te whaaloalo pea. Au te whaaloalo ai le. I le fo iuso matua. Au te le taua fo I. Lo sua fatau le lea. Leango o le tupai. Ai a e malama mai le vano no fua tupai ma asiata. O nga e koe whaapea e lea a mea o lo lima upa I ailo maka. Ioi. Ai o te leilo fo I whaapea so langona. Ioi. Ua veange mea whaaporo kiki ma au so o tanga ma mea na e mua muai. Ia ua e, wa sātia I vāno no fo mau tātou vātausi. Ia au yo lelea whaina. Pa wale mea te fia tau ma whai e whai atu. Ma o tala noa atu. Wha mole mole. Toi wha fo I atu lau sau noa. Whai sa o hai tangata lai wha vesi ele atu nu. O lau asunga fo I o lau sunga e ngau ma ia. E mo ili tala leu te whalongo. O kire iloa o whalongo. O wa ngase ngase. Ia. O te le ioi. Na ona watu wha pēna. Toi wha fo I atua. Ioi. Toi wha fo I atu. O le mana ia fo I o le whaonga aina e le atua o lau sunga sa ia I tā leni. O se mea alofa fo I e sea maua e nisi. Ia e na ona wha pēna atu o lau tala. Le toi fa fo ia tu lava. Toi fa fo ia tu lava. Ayo. Ai o le tele I o le fa va amale au vivio o lau sunga le sen me tangata ia tea. Ai o te fa pe atu lunga la por kalame. O te le fa ia tua. Le anga o. O te malama le le o tatou ngafa so tanga. Ia le ala na ya la ino o te le mana o fa pe mai ia tu mua ma pule a me o toe fa I le va o ti a wali ta va no fo fa le ala tua. Iyo. O le matua. O le tupai. Ia e vela le tali tonunga e saunua. Ia. Saunua e tusa o le swafa o lo e. E ui ai le ka vango ngofo ua matua le to iai ma se mea o ia oi. E o karanga wak. Iyo. Wai lima uma o asiata. Tūlanga o le tā vano nofo. Le anga nu ulo ke karanga wak wai ma tō finga. Ai ke sira fia. Ia ai whaafitai wa o lo fo i le malu. Ia ai
O le au faia ia. Tala ili tau mawaianga. Ioi. Ale uso mafa o alo ali ia fonotima. Tole foa. Mafusuanga. Ioi. Faia tui lo tama. Peika mai ia kia. O te alua mataulangi na ia. Ioi. E pe ke ika mai ia. O ke alua makaulangi a Samoa ele ia se sifa pese kusa boy. Ia le na au tadi atu. Ioi. O le amio tonu. Pa wale ore ke koe fasa o atu lau langa pe wa kau fa amala ia mai ia uma kau wala au le kua voi le. Le ai. Ele o ta ua ni fa masino. Ka kier kus pa ia o tatu te fa ngai na tus pa ia. E momoli ele loto sai. Ina ia fa o ai sau mau le fia jeisi kanga. Ia langa wa e fa pe nga mai. E ma fayo o kala ngo aku. O le fiu fi le anga sala o le anga sala. Ioi. O le fo i le tau tala i le amio tonu. Ia. O le o ke kala ngo. E le fa veve sia le atunu. Ai se isu ele nga so arka mai kikile le pe afe wa ele manga kuange iai. O le mea ngā reu ke pisa atu ai. O le ngā, le wa utali atu. O le mea reu ke pisa aku ai lau sunga ku pai fasalafa le fai pese ngu merkasi a Samoa. O ke reo pisa aku ongo o sa uo whapeo se rua sokanga. Ioi, o ke roa ai le leilu sokanga madimongi. Pe le leilau sokanga ya kuila epa. Po o ese HRPP, po o ese fast, po o ese... No, o ke reo pisa aku o le mea ngā. O ke pisa aku. Aver kanga kalenga so aku au eloka. So if you are with me, o ngā mongi le o lou kalangor kuspa ia, mai re mana ia. A whaila e ke agree mai mausi mai lori makamakau kai minga ila ke makamaka mai ai. E sa o le lei asiata. E ka kaunga su e okir ka ngakalenga so aku au e ave loka. Then that is what I'm talking about. That is why I keep on making noise. Pawanga. O ke le o ngau e loka ri mongi. Tu lou le faipule o freaka koru. No. No. Le ai. Le ai so ngau e ave ia pai mala fai e loka. Le ai. La mela ave fua pe afa pele o ia. O le ale mea la ave ai fua le ala i le pule ia e loka pe afa ele o ia. O le ale mea la ave fua la auri ar mari e koa e loka pe afa ele o ia. Le mea la ave fua pai mala fai. Ai a fai e sa o mongi a lau loto i le atua. Ka kuku whakasi. E su ere ka ngaka so aku au. Ave loka. O ka ngaka wa kaunga ave loka. A fai lau e kaurose mea. Sosongi mai. Sosongi mai. Ioi. E awari songa tula fua na tala fa pena. Ioi. E au ngā fo i mea fa pena i loa ai le loto mara papa. Aore winga wala yo no ufa so atu. Le ele o. Na no ufa pena atu. Le ai ave se le upule fa mai yo. Oi e fainga tano to fa ye tanga tala e fa vesia e fa ngofi ko ka ngofi ku e tusi mai lo to li mama to fa mai. O ma ko le fa vesia. Ele na. Ha? Le winga nga le ke fa ko la kala. O la umau mala utata longo. Now, I say let me make this clear. Let me make this clear. Langa ye fo ya le au porokiki e fe aka ngaka. Wa mai la to tu ala lo ma fa pe mai. Ia ele ku ia keisa Sam lo wai limo leo le ai. Ele o Sam lo ke pisa ku ai. So let's so I kongu ma ka ngiu fa mangingo no me lea. Ele o Sam lo ke pisa ku ai nga ia maua. Ele o le ala i le pule leo ke pisa ku ai nga ia maua. O re ka ngaka nga so aku au. Leo ke pisa ku ai. Ai sari ase mea. Pe yo nganga e ka whao i ka maiki. Sari ase tōnati. Pia o nganga ka maiki. O ngā ua afia mai ai ngō ka ngaka ngei. E tau ala mai le mori mau ar kamalea. Lera langa. Ele aisesi o au ia Sam, ele aisesi o au ia Van Dam, ele aisesi o au ia Pusiri po oilava.
Ai ngā pāua lea o se tangata. E sau, e se mai langa mau. Mai isi mori mau. Ale nga mori mau ko ia so. Okay, o fori, wo o le ai ngos ka mai kiki ngaliu. O le mele ale ngar ngoro fa ngo ya auto ia ko mengi. Pe ele tulo wa pe ko kele yango e ya ka ilo ke o mausa ka kala ko fa yaku. Fa pele ai wa. Ai e mafua ngo fa yaku kale. Se pe ka ko ele ka fa nga. E o mai kanga ka e o nga kuangange. E o nga koko iwi maango. E o mai e ka o mai nga paua le or kama nga vili aku e se nga kala. Or kala ngar ke ngere nga fa yang ngafi. Se o ka ngoi ko e kau vele aku va nga lea. Or kala ke ngere tulo wa. You know, when I say ke ngere si mafine o le ka or ngana ia i lungo program. Or sa nganga si mafine. Mai moli mau e fia mafe ia nga vili aku ya la ko maka waku. Mau ke ilua, mau ke a mama. E ese ia le mori mau ar kamalea. O le mori mau ar kamalea ngā lako e whai aku le langa whako e senga. Ma whai aku. Ngā vaai iai. Lua. E le ngaka fo ile le ngā vaai iai ma mea umai ngā sauka ukingo e o langa whangau ma. Ai ele fefe whai lua ia. Kasi ngā vaenga. Ele i fefea Samuelu. E whai loa ngaia. Ina ua uma. O rau kalanga o whaire kenge le anga ngafi o umar pro kalame ma. O vidi whafkai whunga le iai ma. O rau kalanga o whai aku ai. O le kali fo ile a Samuelu nga whai mai ake. O tō mana tua so koe whafo ia le ile a fia whirenga o whakarango ai kakalea. Nga o nga uma nga o nga fiso kai mai ma whai mai lana tala e fia saurunga pala sa wa ai iai. O whatu whatali mai. E uma o koe vidi aku. Ai se I whai mō muara o ke whongi lea. Nga o nga uma nga hang apo Samuel. O vidi a mua mako liko la advice a mako. Vili aku ka uia ile mea lea la kau saungi. Iyo e fiso o ka ila upule sa sau whai ei. O le tangata muri sa o vidi inga. O le mingi skao leo sa moa le fionga e whaualo le whau Harry Schuster. O le whau kuanga nga au mai. Kongi mai lunga o puia leo ke fakoso. Kongi mai lunga po fai le nga afia fo ile le mo ila mafia o sa wanga nga ale mingiska. Fai la ye. E so mai lunga. Ma fa ali nga foringa. Ma ka mai lunga fai u bai langa fia se la u fengi sem. Pia. E wala nge fa la fia foringa. Wala ngor concern o le tu wala lo le na u mai esi mingiska ye ke. O yor kula o le mingiska. O le lo ia or famsingu. Sa wanga le ale mingiska fa mai. Asiata. Awa a ngofo ngai ma fa pongi sa foringa. Male a maiar fai wa me yang o concern ai ngo manga o le safety or kamalea o muso fa ali o foringa o muso ka uronga fai u ngor kulang ai fa mai le advice mai sa mo ale mingiska o leo le ai a fai lo le ali fo roi lunga e ka ukingo langa sianga mea nga ka o vifu fa ali o no foringa fai lo longa fai le anga a uma enga ke kango fa pongi sa ai a uma enga e sa wai mangi mea fu ile lengi kua inga le la wa vevesi so ke mingi ai uma enga ai fiwa ko su e wangi mo wale mo mengi nga foringa ona e sa uni le asiata e to e u atu ya oi o u pua ngai nga au mai yes le ala ngo faia accordingly ile fau kuanga ale mingi ska leo o ko e vili sia matuluia o le kala le mako loia asiata as long as o suppressinga le issue por maka upulea mai se ora le famasingo ngai fa sa inga karango inga a faiele ai it's in the public interest fa so iranga le ala wo ko mo fai ko fa mangingo le mafua ngole so le langa sa wai ro kamalea nga o vili ko ya sa mweru le fa tula utala e kukusa le male mori maule fa mai tene le anafi no I'm saying this nga o ko fo I mai lava o umakarango nga yang o vidia ko vilia tu mal tangata le Facebook Messenger le so tai me
O vai atu Samuel. Wa umongo ofisiringia ia ngai faukuanga whaatu la fono. O le fo malie au mai o whakalangoa I lau mau. A o ngei le ku. Mua. Ia Io mai whaari au fōringa. Yes, walang o le ngoren ka umer kamar makaranga mo Sam. E ka umo Samuel mai o Sam. O ventu mua. O le Io mai whakanga o ngā whaari au fōringa I lungo le alata nei. Lua. O le Io mai au mai sa o sua whaatoa. Ia ngā, kero lau kala lea. Ele umatu la utala la e mai kalia kakare o Samuel. Io asiaka, e wa kakapi fa pengar kalangoa. Io asiaka la ufionga. Io wo mali ele yai. A yai lo sau pengi kusifo. O Samuelu. Sau lo le ako mai ngoia. Ia fa mole foi la. Ia langa o ke kaule lo ar fa ngol mele le Facebook le live pe mafai langa e so songi mai. Marco officer. Se kau fa singo mai ha ul fa ngol mele le e fa ali ko yo foringa. Le la na. So, o ala ingo fa so fa la we tele o manantu we le te mire. O tato update ia ngai ka ko update ele o isi tato tala fo I progress I luma ele o mawani ona o tonga fo mer ke mire. Ai wa mafu no manantu tato te o ke afia mai. Le ngai e ka ua ya o mafata ua ya te o to Samoa. O to le to no le ko ke kusi mai mo ko meri mai. Ya le la wo watu ai foi lai lunga mana inisi. O le wo kali e kuan. Ka ki ia ka ngakale ngukua manguku parau vale mai ma rubbish. Kere kali e kua inga mea ia mana fake pages. Ai ise me to ilo pulo mo fa fika ngai ka mali. E u ia e peyo. O te fa fitai. Lai kalangoa mai yo la to lava. Facebook page. Matulanga fa pena. Le la wo utali atu. Le ai ko e fa fo ia kula ko kala le to te fa pe mai o le kuku le afi o le era nga afi o ai la le fa ka wai le afi o ai le fa te tau ia le afi o le pui ngol tamali anga o le tangata ngai pele ya oe ia kadi mai la o ko wie ko ke fa ia o pula you know e na no fa ia tu and the reason and I'm sorry for is if akula o kala le ora kala le ngo fa longo ai le si ya wari ia le feika mai ya kia o pua ia le lo ke fa nga o mai o le ali ia le o kala ri ia le suri o ke nga e ma fu ngo wak e ko kala le suri e pe ko ke feika le su enga or kanga nga so aku e pe ko ke feika ri e su kanga nga so ar ka mikile ai fa fe pe anga so wakari. Tato tala noan mana tu lau tele. Anga fa pe ngai la o so wakari. O ele ke mai mo mai ka mai ke a ule langa no ka upura. Anga o so wakari ile anga so angai a le solar kangaka. O le ka pisa solo makua inga. Ai ese kangaka fa sala lau la nga ke ku ia mai. E ke alu mai fa kala o le kukurefi. Te e vai mai. Anga o so wakari ile o ke pisa kuai so e mai re kanga aver ka avale ave loka wa mafuanga ko feika and I will make this loud and clear mafuanga ko feika kulo anga ko ke alo lofa ko kere manga ko ia li mongi kulo wa le fai pule o fraka kodu kulo e mafua umang ko feika langa ko ke feika ile ngoa le anga sau ka male ku wai mai fe pe anga sau Samuelu ka umai o mai ko fe pe anga sau Samuelu ka umai asiaka e tupu mele le vaveao leo va vai kunga e sau le ka avali e uru mingi o ke vai ku ka avali e rasta fe pe anga sau Samuelu fa penga sanga mori mau o ke lo o ka ngaka ia le fe kui mai ya ke o ka ngaka fo inge ye mua paki ma aleluia asiaka so e mai apo oi kankanga yes pa wa le mele to titi ngai
wo make ia ko kupua. E kasi ale mele ko ke ki ngai. Onga o le suafa o le ko best friend. Ia, lea e masalomia. So now let me make this clear. Ele iai ma se mea nga o wikai, ele o iai ma se mea a mea fa pole hale mea ngala ingo kai ka fa ko ia kuno. Ele iai ma se nga mea ele ma va mali mongi mua. A fai en fa fonga mai program ngi. He knows that. Ale o ke fa makala ko fo mua. Ma fe ka wi pe fa ru pe fa ko. Yeah. Ma ko karie o waku I pe ke sa fai la fa karango ngor ko inga ya ku lepa la ai ma ko karie le ai ma se nga me ro ma fo fa mo la u ko ya le ai ka ki aku ko por ki ele le me ko nga ka ur ko kar aro por ki ele le ka ki aku no se fa ku la u kala le se sila o to ya fa walo kulo mingi ska le leo ulowa se sila o to ya fawalo o se wo ya kia e wo ka ua la fa so ko mele o le fionga ya fawalo o se wo ya kia o se wo mamai se uso ya kia ya ngai ko ke va yaka fa ko a uma inga o kakala ko viki malanga ma ingei me uma ko kiki aso uma mo ke ingu ko fele mol mama ko fa so mama ko karie fa luon o vala auliena le fionga mingiska se o kangwa ka o ku mele ya o ko ure ko ke ka ngo fifa fa dirty politics le mele fa luon o vala auliena ele mako po to le mato wa onga le lupe foi va ese le fionga mingiska o malanga ma ingei I fa unga mato wa onga o le whaunga marika kalanga. A o kou whaafofonga mai e kai mire ngei o a feifei sa u whaasoa. O kou whaafofonga mai o a feifei sa u whaasoa pe a o ainga o sa u kualaloa nga I makanga ruenga o leo. O kou whaafofonga mai e o silent. Wo ule ka ua se suafa kulo wa le mingiska o leo. O kou whaafofonga le ai se mea fa pena e fai ai wanda amak fe kawinge I mga ngisi kanga kai I le mor fo mai soli o vai atu ri isoli wo kau mafa fo ile adu lo prokala me iska ko inga ka ko inkofi ale te fai atu o le vata ngata ia ma le vango ngofo ma le alofa ile uma ai a e kulo e fai lo ki uke ma lo vala audia mau ki uke nga fa kau ko oi e SMI la le mea nga. SMI. Le ala nga le ala inga ufa yak. Ma utala no atu. E le ai ma se mea whaapea ma se singa ika. E le fo se o ngau ngau e averi kuro. E le ai ma se o ngau ngau e averi. Le fai pulo fale akai ave whaafare pui pui. No. Le se si. Ai kou ke re fia ea. Ia o ngā ma avere maka upule le whaamasingonga. E ki lia ai ma le suafa o le whaipule whaleaka. Pe a whaapea. I luma lava o le sila whanga alea kua. E le o ia. E le o le mea ea lengi. E aveilo ngā suafa e whaamama. O le whaamasingonga. Le angore kaimi lengei. E le o mamare sua fora fionga le whaipule. E ui I longa kau mawhai aku makanga ruenga o leo makau mawhai aku ile komisinga o leo. E au maisau kusi whaalaua I keli. E whaasalalaua I lea kungu. Whaamamalo uingoa. E le o mawhainga mama. E le o mawhaia fo I makanga ruenga o leo. E le o mawhaia. Le anga sa amaire kusi makanga ruenga o leo. Ainga whaalau keli. A whaalau kele fo ile le specific. Ai tusa fo ipe au mai makanga ruenga o leo se whaasara launga whaalau I kele. E kasi le ofisa la kou ke amaia lo marko e karangoa inga. Ma alfa msingonga. Kulo wale makanga ruenga o leo. Yes. E kasi le ofisa la tau te au mai lo se whaasiri silanga whaalau I kele o se mea. Whaalava lole moa wo uma. O ai.
o le whamasingonga. A whaitou te fia manatu e se whaamaungianga ora ukala lea. Ia lela wakuangi me se rua, ngale rua leo ke wakua. Mua, ina ua fi ngau se furu pasengi. Nga kako wo umai le aonga, nga pasi foi la umefs. Ioi, nga pasi foi. Anything above 5, you can round to the nearest. Nga pasi, e whakura kakala. Ma mea ma nga pasi ma kako ai mo meo ka ngaka. Elengi me ka uang kuro uang fasi ka ngaka mangi afa ka ngaka makuranga. Ai ole ale mea nga kupu nga mea. Nga kako whaakarikari malava. Nga confidence mafo ika ngaka. Nga makua confidence e pasi ngu mela male au waka mamai. E mamai le se furu pasenge ole. Ole o ngu mela ia nga iai e mamai ronga se furu pasenge kaunga 5. A ole ale mea nga kupu. E mamai. Sea. Yes. E mamai nga. E le 5. Ai ongo. Ole ala le mea na tupu itua mai ole na mea. Ale wale ya siso koe pisai. Ai mases. Whether you like it or not. Nga o nga rule mai al whamasingo. That's it. The end. Sa o risiko inga mako unga. Ola se ekis. Pe koe kau vange a koe le au waka mamai. Pe koe whaasoa mai ai le au professor matematika. Wa no can. No. Why? Waka mauri sa mala al whamasingo. Maalilie e ongo. Ale waka ko arua ia. E le ora ka ua e ara ngā e afua inga ave le whamasingo. A whai ua mamau aku surupa sengi. Kako karangoa le apili le whakua umamai karakua ngafi. Le apili le nga whai e si whonga whitarai. Le ale tūlanga ua iai. Koe whaasoro muri mo koe kongi mai whafoele. E le whamasingo ngā. Le levanga kako ngofo mawhai, mawhika elea. O whaarongolongo o mai mau ole au waka mamai o le tūla whono. O lea loia, o lea whamasingo, o lea kangaka e haka mai whamasingo. I whamasingo nga, matūla whono. E ese mala tō whaitaunga matau matematenga. Ai saule i unga karakua ngafi. O feo iai. Wa levanga furuka mai ngai a kou a mio ele ai mangkula whongo whaavai ai ngā mea. O le ala le mere wei ai. Ia sa ora whawhinge o le fo wanupi. Sa ora whawhinge. Ia wanupi foi leo le tunu ia. Mai. Moma. Paule mea ia, ka kia ia koe keunga, ka kia ia i le fongo au fai kula fongo, ma le fongo whekalai, ngisi kua o pakakua. But, o le focus a ia le issue lea. Ana le rule mai lava le whamasingonga, that's it. Ai o mai le suenga or kakanga so a ia, isi kamai ki o ku au. Ai fe punga mai whamai. E ko ke le lava iei kala leo. Wakako wa ai kako iai. So le. Se apoko e malo iei rofu iwhaia inga. Ia. Ngao o a i le case lea. O malo mar whamai. E sanga ave ar whamasingo. Are ave ai leo. O rau whamai leo. Ave a. Ala ofisili la. Lenga se o tue vatua mea ia kako le ke fia ke le points lo finka. Fia ke le oi points le finka. Le ala ua kou whai mai ngei. E au tau e feita. O kou e feika kakia suafa ila tau ia na lavea mo le mau sem. Ale la ukalangoa kia au tau ia supporters. Ma o kou ia leka ke ia kui kou mingi e whai mai. Na ofisiri. O le ngei la ua kou whapea mai ngei so ia mau ke pisa. Ai me se hao ngei. E mafuongo pisa. Se longa e ave le whamasingonga. E test mori mau ia. Po ai kongu so arka malea. Pauanga na meru ke mga wai. Ave le whamasingonga se i lokar kakanga mali wai ku au. Tolo whafonga le tunu. O se upur kari mai o malo with due respect. Ke whaalo lava le makanga ruenga. It's not enough.
It's not enough. Le o kalanga ma ko o kalanga o tala na o demand na le tunu. It's not enough. La wa kuara le example mele a fuengo fa ko it's not enough. Inga ua polo ha I ele fonga fikalai. Ele a so le fa tau tonga. Lenga fa ka ko ai mo fale ko kongo le pale mengi. Ka ua fianga mua le fongo. Ina ua polo ha I ele fonga fikalai malu le malo ka ua mai sui komisinga sa ye kai minga pali I mongarisa. Longo o pa au longo mai se o le fionga ya afamasanga fo ile le atau Samuel. Inga ua polo inga le fonga fikalai. Ia aua nge iyo o mai le HRPP e soli mai ngā kai mau ka fonga. Le ala ua tua le meo le oro kou vave whipunga. Kou ke vave whipunga. Ai le hai maso kou mawhau ma kou ngafa. E ire kala kuspa ia. Do unto others like you do it to yourself. Ngā polo hai e le fonga whekalai. Aua nge iso lia kua kai. E le whaakau kua o kou. O le polo inga, and that's a rule, that's a legal order. O le ale mau mare kali le nga kou kali e whafo ai nga koso aku lava. Peo vai me voi ngale peo vai le molo hoi le pressure forward. Wa kou koso aku kou laka loi au kafa e au le wharefongo. O ha upuia ngō kou whai ai ngai maru o le malo. Lena matua whaakau pepe ai kou whaari o whaakau malama ma kou. O le ale tau tala na whai. Ki ngā whai mai leo e le ai o kou kongu. O le ale kou kalanga whai. Lenga sau ngoi kai ori kua ngai, sau ngoi ma whai pule whaleaka. E o ar sui kai. Ngā kou mangaku e override ia ngai leo. Ai kou fio at kongu. Er kou kalanga whai. Se kou ke kau ke le whea ngai. Oro kou kalanga whai. Mau ke leo ese. Whai I ai le whonga whekarai po o sesi kong e sumai. Matua I tō wa ai maua lalo I malu o le malo. Le halala ngā leo ke pisa aku. Ai ali o kou ia le ke whaasea mai whamai o lu ke kukua le afi. This is not afi. This is a fact. Take that. Take that, brother or sister or whoever. Ele o se afile kuku aku. O le kausu e wha maongi. Le anga e koe kau ame o konguinga o kou ia kaukala. E to e tuli loaina fo I autou. O whea langa iai, o whea la se kou back off. O whea se kou back off ngā wasau ngoa man makanga ruenga le ai. Wa o mga makolongo ko kongu e le ai. Whape ngā umar kou alanga le wa alanga ai o kou ia haters. Kei mingi. O kou alanga le kou ke alanga ai. E ave fua e ai wha msingonga. O le wa o mga whai mai. E ave fua i kai. E ave fua i kai o leo whai mai leo wa e le ai. O le tau tala fo ile nā. Sao tau alanga ai. Kou ke kau kala mai fua wa a kakango e ku ule ngana wa so uma. O le winga kongua ngau kou kala inga whai fafu. Kusa koi ki a whea kuse si ngai malo. Shhh, kuloua. Hey, you are nobody. Ioi, oi o kou ke fia popoko mai. Soso esi. Nā fon whekalai au, ia. O le ngana whaingo fia ngā. E o ari sau ngā kungar sui komisinga ngai ai sia fio ngai afamasanga le atau ale upure ngiri whalpui. Koe whai aku ngā mulia. Ale ai, a waku surme nguki. Ale ai, o le a whaakingo lo ranga rua ngā malo. O le a use of force. Pauanga o le sikip. O le use of force. Kamale o le hands behind no le fuma ile si lau kamo kuivasa. Ioi. Wa fo bore ilo leo pola me a fai. Clearly ko ke ai. O le me tonu ana le utou elanga mai I merea. O le me kongu nga le o ko alanga mai ai le keisi le. A o la ofisili. Ai se awa special ai o ko ri keisi o ku au. Ai se awa ko mo musu wa Yesu kamanga le kanga mari we ku au. O ele ke I mai. Ka kia pengo fa ka kia eseran por kiki a kari mai o ko ia le ko ke le to te meri mai to te mo musu e faali le ami o kongu.
Why is this case so special? Why? Ai se hawa ko le pisa i kanga ka lenga su kia sa inga. Why? Ai se hawa ko le pisa mai i kanga ka lenga so ari sa inga lenga so ai vai loa. Lenga so mun lawa maua. Ai se hawa ko le pisa mai i nga mea. Ai se ha o fe o fa yer ka lenga so ale si ke ngai ku ngai mako. O fe o fa yer nga mea. Ai se hawa ko le pisa mai i nga cases. Ai matua ese ale ngai case. Makua i ese lava. Mafua i se a. Ele ai se ele o kangaka le lau mangu ia le ingoa. Ele o se kangaka whaakau waa. Ioi. Ma le au ke whak. Le anga o le tangata le lau mangu ia le ingoa. O le whaipule. And for your informations, for the records, and let me set the record straight. O tau umale ko ki feika mai whapea ayo o kau kurikuri apu ingar whaipule le whaipuro whaleaka koru. Koe oe koe fesilia iken kaio. E o whaiak. Koe fo'i e koe sue iken kaio. To low wale le na aviam komsinga. Alo ke whaiako publicly langa, he needs to answer that question. O ia lava na mua whaalau te leina le public. O lea e masalo mia ai se whaipule. Yes. O lai su e po e whaipule nga. Ele i masalomia se ave pasi, ele i masalomia se ave taxi, ele i masalomia se whaiaonga, ele i masalomia se fōmai, ele i masalomia se whaasalalau, ele i masalomia se whaiaka ki whanga, ele i masalomia se lauasa, ele i masalomia se whaiwhakoanga, ele i masalomia se whama, se whaiwhaiva. O ai nga masalomia, o ai na tautua ia, o ai nga laumangu ia, whaipule. Fa ipi ula e whaipule. E lana mea ko ke whaika mai kia. Sere. Se pe ko ke upside down ea. Ioi. Lana mea la ko sanga whaika mai kia. What have I done to you? Na mea la ko sanga whaika I fuam kurukuri au pufole au nangal Blue TV. We speak issues. O le Tautai A'e. O le mangurau ki. O le mangurau ki o le whaamoemoenga o le porokalame ngei. E whaakalango ai me kukupu. No fake coloring. No make-up stories. Only real issues. Yes. Me sa sao ama me kukua. Yeah. Me sa sao a. A whaifo o leke sa leke whaafonga mai, a o leke go through in the same issue o lea lava e ke ngofo ma se mawhakianga e le I solvinga. A iaia sesi po le hangi vahenga uma. I am willing for you to sit on this table. Kalangoa. Yeah. A waka ko ke populi fua ile au vahenga e fia romi whaangi wale ali. Ma po I lalo le mea mongi. Aua kau ke fefe foi ai, pole foi ai. A fai fo le teno fo mai ai se menga kupu I lo aingo se sia pele ya ki oe. O le ke ngofo mai le sa o loko ai, e le I faalia e le I fai ai ke le o satisfy I ngā luenga ngā su e ai ngai maka upu me uma. It's out in the public. Ioi. O le masauringa, o le whaamanguianga, o ala whaasala lau whaangei o po. Yes. Le angor kai mingi. O le kele o issues ngā maka ngaka wanted mai meo kuloua I meo mea valea masori ngā kula fongo. Ai longa ko ngofo I Samoa. Le ropo o le peko ma whaau au rea meo paa ai ngi usila ma Australia ma Amerika. Ai ngā kasi o le live le Tautai A'e. Le sa o loko mai roi oi senga. Ngā kasi o le whakarangoanga ko oi runga I.
kilo mai o Afrika, pe kilo mai o Indonesia, pe kilo mai fia lava, mea lai lafi mai ei. Oh my good boy. Here we go. Here we go again. Ale tūlanga lale nā. Wa u whaasoa atu ai. O le aunga tonu ana o le porkalame le nei o le Tautai A'e. O le whaanau ta inga lava. Ia e manguia o kou whaifa. O ka kou uma. Ia e manguia. A le ai fo i se porkalame. E racinga ma whaakarangoa inga ma ka upu whapenge. E le inga e le o le mai ai rumanga. Ioi. E tātou te tapisa atu lava. I le mariwa kuau. Justice for tu au luki whakwai. Tati atu le sunga ya Samuelu lawa ya ao le tula fono. A yaingi vaenga o ke updating ai tātou ai mese ya Samoa. E winga ya Samuelu o tūlanga ai e whenga solo ai matau rumanga. O le ata oto mai yai whamasinonga i vaenga e mawhai ona whaasoa inatu. Leanga o la ua lima ma ao le tula fono. E yai fo ila vaenga. E noa tia ai. A whailenga o whak. O ko mo mai foi la kala leng o fa kur kai mire ala ka usa iri Samuel. E o ro Samuel wi leo ma fa nga solo e aver fa masingo nga slow down no ka ko le ya Samuel. Yes. Pa wala me ta to te reportina po a mai le progress case tu lang o sa nga le mu ma va nga fa penga. A ole ano fale a to so enga manisi o na va nga tati atu ya a o le loia. Tati atu i ao ila tou o le a lipoina le mata upu. Pau wale ngā ruenga sa whaile amakanga o le wha amaike ma le tuatu ina i o to e sila ma liu walo iai. Ma koe sa saa iai le whawhau. Ae kau ke koe foi mai lava, tātou te focus lava, ile ma liu o tu au. Leanga a wha pe e mongi ma wha maongi, e le o le whaipule lea lau mangu ia longa suafa, e mongi lava nga ia, e le o ia. Awalange i mukar ka ko pisa e su e mai pēra ka ngaka leo. Yes. Su e mai pēra po ai. Awalanga o le mea se ma le mea le ami o tonu. Le umma e loa e le wha maungia o lai mama lava i ar whaipule whaleaka. Whakaikainga. A umma e loa o lai mama lava le whaipule whaleaka le o ia. Wa tu ua i fuaina ia ona o se mori mau le sao. E le muka la iaira maka upulea. E kakauanga su e pea ma su e pea. Awa a umma e loa ua muka. Ua muka i ia le ala i le pule kulou le suafa. E ka umai lai i. Pe ia la sa faa. E pe ia la sa fo ile le sa kurikuri au puru whainga. Ia. Le la ua utango faa lau te le atu. E le kakaulanga muka i pe a fai e lai mama le fionga le fai pule. A fai ele o ia, sa ili pea. Au mai isi mau, a mai isi mau. Ia nga. Ai le se mea la fa pea iloa. E uma mau lo fuere kakari kukunga ele muka i ia, le legal team. O le fo o sau noa ia le to fino tua. E le o malo lo le la tu ai. O lai o le atu lei lava se ia o la vaina faalia. Longo winga, o le fa masikonga a koa le yungo meia. Fa mama le o le ingo isi. Ai fa ngā solo oku isi. Ia. Fa mama ingo isi. Ai su e pēr ka ngaka lea ngala vea ai. Ia ma fa ngā solo oku isi kulanga fa penga. O le vaenga le nā wo mana wo tango e fa lau tele lunga le nei por kalame. Ia. Ia upu hai e fai le timu ngai fiu e pa ule sami. E le ma fai o na mangalo ai le sami. Ai e le muka fo i de kaulongolongo o te fia lava e whalau tele. Ta tōtu maro longa a fo i mai. Ta tōtu i ta tōtu tonga mai Samoa. Ai mesi. O le sailenga sa i e whamasingo. Masi kako aku kako karagoa. Po ai le whamasino. E walanga i susta fo i longa whai. Ia e pe mo i fo i kala i au mai lunga malau manu ia mai. Pea mai ata tu whasalunga business.
Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Of your life from interior to exterior. You can change the look of any project you have from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matofili. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taibora wati lau to luas furmiru te ona talo le tu lai ono fa talo lo fantu ya te auto uma le mafuta lunga prokalami. Ha fe taia e fa kura kakala. Na au so le tato malolo ngau tiri lotu. Oh la le tangata le meli mai tua. Lau le ta uo to swafa. Fa tai ono o follow fa te auto. You know exactly who I'm talking about. E o hisi kanga kai wakala ngoa mai. E yoi. E o hisi kanga kai e kala ngoa mai kai mi ngai ma fa pe mai. Tole. Fe ai roa mako ura vaenga nga maturanga fa pena. Ole se fa tu la utala. E kanga kai wa meri mai kuanga e fa tau la wadi ia ngo ko runga la ko la tu fa se ia le ala ka ke roa ko. Ele ai a inga mare kai ka yori kuanga ia se makua piki ai ka la fula ngofo wala ka kasi na me ru ke rongi se fa tu la utala le e kasi le me ru ke rongi e ma fuanga e so onga o le si kanga e ki nga i loa la si but you stand your ground because you owe somebody. You will always stand your ground. Why? For the fact. If you don't know which me like it, oh boy, e ke loko ala e makua I fai o e kangaka. Ia wa orisi kangaka sori. Ole mole meo le ku se. Tatia ia le tangata ia la e freelance mea ia ma free bird. Ora kamala le la e fio lolo se suase le ngira always kangaka. Oh, e matua sa ole ngangwa se usonga ventem ngai se uso ya kungu fie la uri. E matua noxiu ka wa. Iya, ole olanga oe. Ia nga e umantua me na se matonu I lauri ilango ingango ola e umakua ya kala lusinga wa vakua runga I ole olanga oe sa oe sto ino faltua ila wadi yang o vakua ole olanga oe ole ala vai. Paula ngar ko ingame e mo inga Olo tu mai fua ma e tongi mai fua tala ma me uma. Ya e pe fe olo vuse me ari nga fa sola mai ai o ko inga ngai. Wala nga yisi oli. E si kanga ka kusi mai ka fe e pe u kango e vakurunga le mole. Ole si ngo fore le mare fa audis. E fe la na inisi matai e ka ia mai si kanga mai sori la ri poki ngere mako ure uri la ya au. To al tai. Ai wo manatu. Leanga o lai public mai ala to comment. O le ala foi la na wala yo no utalia kulanga ile mafai ngo ko reply o kele fi reply ek fa penga. Ai e fa ngare fa so or prokalame. O te fa so matalia tuai. Ai ye foi la ngai kangaka. Ngai le messenger mai ku ya tau. Messenger mai ya tau tuama. O ke private foi la ye. Iyo o te tala noa ye. E ia ile si tangata e whaasoa mai a kia. O le vanga ngā lue I matanga ruenga o leo. Pe ia rawe kukuila. Kukuila le whaasoa mai tangata. Sole, malama mai mei kukupu. Well, not Sam's case.
Duh. Esa o ia no se ngao fa ko mam na uma ese so foi moro ka fa lo ko mingi me masis. I might bring him, bring him. No, 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 calm down, calm down. Ah, alala mai lalo. Le ai, o le fa so mai esi tamasi o le van kau kuan makanga duenga. So e le fou le tūlanga, kulanga fo ile le o se tau iai. O ke musu e fa o ngare upu corruption. No. E le fou le mea lea o le fai o mea ma se kau iai. I think that's the most kamali is term fainka ko fa o ngare mele. It is not what you know, it is who you know. Yeah. La lai mori mau maina ia o le te leo whawhika huli ma mea whapenga. Even from some top high ranking. Ia le na. Koe foi maina ka kou i le tūranga na. Ai mese o tau ia tusi mai. Ma tūranga whapena. Ia mese foi o kou le kere mai kou kala le kou kere mai kou kala. O te le iloa ia uia ia se ia tūranga foi si uso ia i le whai pese lau iloa ma kūranga wei re kei. O kere iloa. Ia re kilo so le avei ngale mahoro o ke pakua avai sau le history. Yeah. Anyway. No. One of the things au kere ialu mata upule sunga fa masino ya leota Raymond Schuster. Kasi le si vaenga lea wa le otala noa ya ma le opisa ingisi. Ai pe ya nga o le fionga ya le a tau sa vea e ngo fa longo nga mai le vaenga lea which is ngo vakua fo isi au programe momu. O lea la ua focus fo ila leo. Ile isua ka ngaka ia wala ngalepe o mangingo mai wa opu SM. Ma le suenga nga su e Samuel. Ona e fuafua i lunga o tangi e tangata ia lenga lau mangu ia mai o la ko suafa. A ole mele wa kau moro au waku lewa o koe fia vange aku ilu kai miringi. Ai wha mata la lau o fionga ko mesinga ma le sui ko mesinga. E iei se wha kanganga wha ar kura fongo. Ai so soangi mai fo isesi. A whai fo whafonga mai se lo ia I would love your feedback. Langa wa o le woso mai whafo se ilo ma fau le vanga le. E whaakanga wharkula fongo. Ngō kouka ngofi publish mai ma share mai lunga ia. Ia se criminal record to se kangaka. E whaatanga. Ilo ukar kongonga ya ma kou ngi usila markula fongo. Leanga sa o leo wharpui. E sa. E matua wha lava. That's a personal document that belongs to the person. Ma fa mo ngar fa singonga. O to man tuar melu ti fatwai. Man kuele ile vanga umanga sausa melu ngola porkala me fa karangoa. Ai lua e aso murmuriange. Ai peor ka fe mai lungole peor ka fe mai lungole vake aki ai vo ngali lungole social media le share solo mai o le criminal history or kamalea. Iona morianga iona previous convictions. Ola ofisili la. O fea i ngamia. Ai fa tu la fono. E fa kanga ku la fongo Samoa. E fa tanga malo Samoa fedmele. Ola ofisili nga lo ofisili ko ila ufonga kom singa male e fionga mingska. E fa kanga ku la fongo Samoa. Le tau wha amasi asi mar kou wha aluma mai o se kangaka ma au mai I lunga langa legal. That's a legal document. E kakauongo kou wha ikeke mo kou pui iai. Ele o yaila se kou suenga internal investigation. O haire kangaka lenga liki mai yaile. O haire kangaka lenga liki mai yai. Sa isi amako whaiwhi au si o koe kukasi ai. Si o koe kukasi wa mana ia si. Lango le kau kiri whaasoa. Wa manga ia si mele wa mangkua. Kilo oko. Whether you like it or not. O le kele yo isi au sipai. Au sipai le angai kongono mkangaru anga leo. O le toa tele ya kuloua e le satia le ave le fua e le afia matangi ia te outou o lo outou tautua wha maoni. A o le ko a kele yo le au isumu rats le kokongu. O le ko a kele yo le rats le kokongu. Se fea kwa la ukala lea.
Ole na mawhaasoa ma le tamaita ia ina ua ofiso ta iatu. Ofisilia kui kamaika ia lise. Tulou so whaonga, tulou le tuafine so whaonga, tua le vaenga leo le tatara noanga i tua ina ua o reach out tatu pe mwhaiona ona so mai lunga al prokalame, ona se whaisau kala le mereng kau fia i uko. I le aka le ngapu mai o lise masivai. Le nga mai ma share solo mai fake pages ale HRPP. SSIG mai. Lenga pu kongu ai kai mi lenga fa mai le tala lise. O le meu te ofo ai le atalea. O le aka kongu a le mau ke kuku i lalo mamalu le malo inga ua maka ungu mai masivai lalo le lifi. Lai fa akali kuai leo. Le ai mani tangata ese. No surveillance or public. Le ai mangisi nga o leo a mamaua. A o lea wa o iloa. E vere kala. Lalae fa upopo ai lise langa ia vaenga le affidavit wala fu nga ki avia le maka upulea. Ile puenga le akalea. A lea wonga maua yonga si umaka. Le enko lea pu kuai. O le enko konguanga kua leo. Ia. Le ai mangisi nga o la koua ngai laloi i. Lai manisi. A o le enko kongua le pu e kuai le sai. Ia mangkua lai, you will know everything o lai ke kunga e kuinga. Nga o leo a mana tuara fa ingo leo inga ka umei reke over marse food. Nga o leo a le puku i. Ai wa te i le vai e tunga le ata le mai lunga. Makua i o nga whaake ia e le ai masesi ese. Nga o leo. Ia. O mea ngei. A o ngei nga su e mea whape ngei a kungu ngei. E fo ia leo wha maungi ma le au su e view cameras. Wai o mea whape a o nga ka su e wai a. O le mea leo lo tango pu e wha. Kuranga whape nga ko whaiak. O le whare fonga whale ongo. A whai o ingi camera i lalonga. E maua le ia la ma le a. Longo winga a o ka kai view le camera ma li a pe atango fo lo ia li se view le la. E maua le ia inga le kua le. Fek wai no winga. E maua le inga ko inga leo fo ilili. La e pisa ai si leo e whakalangoa a le ua kango le camera. So le ala na le no fai atu. O le kele ia o le tulo o le isumu. O le rat. O le ngangana le na ngai ko kisirifia. O le nganga kongua nga whaapango ka whaakura e whao ngā le mori tangata. You're ratting someone else. Ke lafi fo ilele ma e pei o le. Wafo e lafi so le isumu e fefe pusi. O le mafu angala na wo manga kuai le melia. O le kele ala information ni ka ke vai kuai maka pu e mai o meia. Soli. Vai o ko e maua ia auto. Ia. Se kau fai fo ima fai makau, tau fai fo ilele awole obvious. Awole obvious kele langa a ko vai la kau mai i. O le makala yo ia leo. Se me foi le ale nga ru alu fisiringia po le ale awala nga leo ai kuloa po le afo ko nga ko mai nga ke ko mai mai tu loa malo fa maongi mai le awa kama mai. O le si mea. Kau fai fo ilele awangi fai ngai ai mau ngai i o nga mea ngai ko ke loa nga o ko ngai la lo nga lifi ai pu e ama sanga amai lunga nga o ai la se si o le ama fau i nga pu e se angir e ka siar ka nga pu e o le leo ia ai a fa peke pu e sen mai i le fast longo winge ke fast ai pu e sen di o e ke HRPP a o lea ua e tu vai lua i lungo lau nga luenga i lau ko nga fa maungi. E se mai le aka lea au nge i fisiri mai se wa umangi fisiri mai ala le aka ori mongi nga pu e kui ma iti kulo ia i palaudi ya ka voi ala le aka nga pu e kongu i le oats le ai ele ongi leo me ia nga nga yoi le ai ele ongi e se la ke sir nga no o le public lo o no fuanga faitili e ai la ile fa pe me o se fa la poco nga leo
Tatou fo'i mai la ia I tatou updates. Ua whaatonuina e le sunga I le li I po le fionga I le whaamsino leota Raymond Schuster. O si sila mai le akaole. Ua whaatonuina I le fionga ia leota Raymond Schuster. Ia leo. Ua whai mau kou masangi. Ia lau kanga wha leo kusenga ngana wha whai ngofia. Ua whai mau tau masani le tau o mai ua leilo loa pe le lava whaila. Ua leilo loa pe le aingi whaila o keise sia kou ki o mai. Kusore mele kupu, ngā ole mō lia o kangaka, ai le ai ni whaila. Le alana matua whaali ai le fia, ma whaatonuina ai loa, e le sunga po le fionga il whaamsino, leo, step up ma whairo kou kiu ke whaakau koi ngai uko. Ngā ole fia o leo, le mele o le arrest, ngā le loka. Pauanga, ole matua, e sa ili ngai po le ana mafuanga o whaila. Now, let me say this to you, langa, from my own personal experience, I le whainga mo me ka o incident report. E maafua, o ngā lapele le yungi whaila. E lua o ngā mafuanga. Nela au kango e whaia kunga, o le mafuanga whiololo, ma le mafuanga makualeanga. Ia, no, ele whiololo, koe whasa au kula, e leanga uma. O le mafuanga leanga mua lea, e rua mafuanga ya lenga le loa whaila. Pe leengi whaila, mafuanga mua. O le matua paie au ngata o le leo, e ka ilano le lipoki, mas whaisu e suenga o le mkaupu. Yes. O le matua I au ngata lava, po o le loa fo I whaise incident report. Ma whaakapenga sa iringa o ia mea makulanga uma. Kusi lalo. O fo ka ko e mawal me fo ile le fia nga le loka kongi e manga e whaielis. Ia. Leo langa fo ile lo tatou e musu e type me lalo ma kusi. Ai ngale fia kama kaloka vaku kongi o le sela. Whailo le whakongunga I le sikanga langa lau vai e tunga la manava. Lau vai e kura manga vango folo whakongu le sikanga. Ai le rilea. Nango mwanga kungau. O ingu ngo whanga whaikele. Kangola ia kuskusi lalo mai whakarongo. Pauanga alo le whale. E o mai longkua. E mase mea. Wafo ele ango ele kanga. Ele ango ai ya afape wau. A ole wosu ia la whai lela o le whale. Ele ango la whai. Pe kusi pele kusi alanga o lai ele mea la ka vai la whai. A le se mea. E kasi alangkala. O kere roanga se mea. I was not there. Ele oa o se ofisa ngaloka Amerika maranga. Ioi. So ole mea leanga mua nga, ole mea le laziness. Ia ela vea ia mane mea le wha maongi, wa ole mea ngai ka ole le wha maongi. O aia inga matula fono, ma mea wha pengei, pe koe iku la, pe koe awha iku la, pe koe se furu mingu ke e mangava. Ai kupu ro mare eskengi, pe kupu ma se vae ngai call apai, o e alaku, you are the first officer to respond. Frontline officer, o ele mua e respond. Kusa pe ko es fulima mingu ke e mangava. Sorry ase mea. Watu whafonga la kungu. You have to stay back and write your incident report. Kula fonga. E ke ra kwad officer. Sorry, pa wara me oro picture ke fongi vidi ro ko rua. Han e fa maruru aku o ke kuai aku po se si afai kula por ale umi. E langa le ko kupu me fa la vele a o ha ule. Le first respond. O a le involve le mele kaulang kusi. Me mua nga. E fa pe ke fefero ko rua ke o singa mingu ke kua ye ko fue o salulima. Ngai ngoforo le tusi le. O isi kula fongo ma fai ke nga ile ka kaunga mo e se incident. Tusi manu o fresh low ma fau. Fa mau do ilalo. Ar ko inga skaidi fo ile le fa pe mai. Oh na I'll come tomorrow morning and write it down. E ke sau. Wale koe mawar felesi o le incident sa iai. Leo ofso soang yaku ya ukou leo. Bae ke te ku ke feika mai leo ku ofso soang yaku. Ave ese me or paie mar un ka ferol fai. Ave ese. A tupu roa kusiro ilalo lau incident. Fai lau report. A fai requires low follow up ma koe alu ilea mea marengo fuanga ma mea uma. That's your job. Fai la nga. Fa maumau nga. Fa maumau nga le karango mai ia ira fionga famsingo. O le vaenga longa lua, o le vaenga piko I leanga la lea,
And I'm telling you, o le vaenga so kula fongo rea. O le ar vaenga nga, o le nganga, o le nganga o faila. Mana tua foi. O kala sala kua. O kala sala kua ar makangi. O le kele o kangaka. Makala ngoa mai le maka upule ya Samuel. E ia isi sau me ko ufa mai nga maka o la fa pengi faila. Ai uma e nga winti ngi faila. Tasi la le na vaenga. E makua le anga ai le maka upule. O le kua inga me fu ile le o le uma e nga ai e koe manga kua inga. Sole. O faila lai. O la e Afi Aotearoa ukei. O faila lai. O la e Afi Aotearoa ukei. Ia. O faila lai. La e Afi Aotearoa kua ngange o si kenge reo re ma ke whangungumi. O ruke wa kua examples. O faila lai. La e Afi Aotearoa skamale e kele ngo ai kara fukupe ai. Ia. O a uma lava mafuanga. Kasire nga mafuanga i leilo loai faila. Langa yeli tangata na whaasoa mai. Maka ua ira maka upulea. Ire a makanga o suesu engor keiso Sam. Famai o whakusarea. Famai o langi faila. A le ua toe langa engar faila re kaimirengi. Ia o kere iwa ia ngi faila. So, fato a prove vale whamakalanga lea. I se tawaru manga o whamasingonga lea le a kura i engi Samuel. A le ua ka wharongo kwa i kala fuinga e mere makanga. Famai. Sorry. A le ua koe langa kunga. Winti ngi rau pepa pe ngar wharau pepa. Ia. Fo i mai loa leo se talai i le mafuanga i lilo loai faila. O ku inga reasons ia. O le lefa maongi. O le tau mawhai e pungi. O le kau mawhai e puni. Se mea. Onga. Ongi so o kanga mawhanga. Mangi so o kanga le lei. O le lau whaakongu o whamasingo. O le whamasingo foi lea. Lea tu la i Samuelu i luma o le fionga ia leota Raymond Schuster. Now, kele kanga fisili mai kia. O le a se fai a le fionga ia leota. Ma le fionga le mingiska ia fawalo. O le kari fai ngofi. Tu lo wa ia tamali anga o le fionga le whamasino ma le mingiska. E uso. Ai o le whaamaoni ma le tautinonga tonu. Ma le duty of care. Ia te au i le fionga i le whamasino. E le so o masaru. E u whaia. Ioi. E a fuanga o whaia. E le whapia e. Ioi. Ia, kako kalangoa i meo me matulanga mama walanga e peiwa. O leo matua i tele fo i fesili e fesilingia i le fionga ni minister. E tusai ona ua wha ai loa. Mai maue pe anga le tiklea inga. Le la faa a inga i tutonu o le pale meni. Tako i fu. Ya alanga o le aku ngungi. If you wanga nga, you know everyone's related to anyone. Or everybody. Aya tia uia. Mo ilanto uma fo i matulanga whapea. Ya. Kako. Kako kulanga e. Ese haka nga kaya. Yes. E fo yo uso. E lo uso. Ai ele fa pe o le afai ka winga ia si uso o ngia o mese. Po ngia o fai unga. Ele fai ka winga fo ia o ngia nga mea nga fai. Ai fa alia le ami o tonu ia. Leanga ia tato. He works so hard to earn his position as a judge. So olonga fo me alofa ia malona fa manuyanga malona tamali anga. Ele I fa apea a meanga luongia pe nga sao mai ko kongu ngi awala le no. Na ia uia uma le ala o le tautua. E ala I fo I le sai di linga onga fa ilonga malana he earned. But it's just unfortunate. Ua kukupu ngei mau mea matulanga uma. Ea. E te lea au tangata I loa au le la au. So, ai, a ka kofua ku iai.
I le kūranga o le saunga le ua kongi mai ma o kengia e whamasingo ma whai I leo leo. Ua kele le mea leo leo mai o kou maa. Mana tua fo I le history lea. Le whai fo I mai ka ias ko ingo vui pe ama whaasoangi runga o pokalami. Nanga o vui o le former police officer. E I ka la vui le kala lea a vakunga I kai. Ai whapea mai tala le whamasino. Kongi whafo e le lava maua leo leo. Ona makua ke lo fo I le whafonga mai le toa tele o ex-police officer po former cops. O ke la longa o le phrase le ar whamasingo e makua kou whika ia. O kou ia nga kou ngā rue mai ai sa I ringa. Au pa au lea John Pasi Marko ke le uko. O ke lo le whaupunga le makua kou ngi whukuri mangu. Wafo ilanga I o tau taimi. Sa make sure ko ke aku uma inga ia whaalia lea meo kongu. Lokar kangaka lea langa or kangaka lea nga. Nga whaia le sor kulafo. O le mea le o kula I maingi. O le te le yo kako cases. Nga le avakua maria I ale e mamao e laka mai lea au. E laka mai lea au le me kau ai ia e whamasingo. E maafua mai. Ai saure kala I muri mai. Le lava maua leo. O le ala le whaafika auri le I. O le whaafika auri le I. E maafua na le lava maua leo. Le o lava la ko sa I ringa. Wangaka fo. Wangaka e papa. Ia. Le ala ua wha tūlanga mai ai. Ia, talo sia ia. Ina ia tāpena ia malura malo. Ai ngata fo ilai lea. Ia o prosecutor fo ia leo. Ia mai la tau fo I o lo tutu fo o lo ia leo. Matulanga whapena. Kalo sia ia step up la tau. Ina ia whaia le leitu langa o molianga o ngai kaka. Wai peng o whaiaku. Ka kia ese re keisi lea ia le vevesi e keimi ngai. Ai mafau o ia malou a inga. Wa ingi cases, wa fiangi cases alou a inga. O ngofo ai re keimi ngai. Malou le fia kili. Ona ole le lava o ka penganga. Leo. O ke ka alango ako whaaso aku. Ia whaamalia fo isi o uso. Lo uso matua. O lo uso makua lea. Lai no fo mato a inga. Malama uma o iloa uma le mako ua mese fo kele o ngisio. Eo. Sa afia fo tulafono. Afia tulafono. O whaaso aku ai le vaenga lea. Ele, we are no stranger to la fono. O lo ainga mai na tutupu mai ai lo nei tangata. Ai mai sea fo ile kua se ukama. Ele o ngi sama lia nga le ku la fono. O tangata matua in trouble mai lava tu la fono. Mai ai makua ilo uka la uko inga o nga uso. Yeah. O nga uso marko akele malama o mai ko akele. O uso fo lo tamai lau li malama o mai. Nga solo marko risi mawurunga le ai kafa ingaka. Ia. Kama kuai o kafa ingaka. A faila o te tapisa mo ukarango aku ma o pisa aku. Ile upholding o le rule of law ma le faia o kou ami o kongu ma le fainga o le o sa I linga ia le rei. Le anga o kafa ingaka. O ka oka le afu si singa o mako makuara ia inga o kai kafa ingaka. Yes. E o mai alai lo uso le ai. Makua kuro ia. Na solo a toa fo il far pui. Ke ro lai mai roe. Au ka ua kungeri ngo se uso. Ke roe ke inge ke ia le. Makanga ruenga o leo wala ngau ki roa sira fie au pa au ki roa. Ia. Solo a koa. Solo a toa I le fale pui. Mafua I sea. Ia. E ui le mako le mali lia I le kulanga ka oko mailonga case. Ai ole ale a whainga. Nga mako kalia ale unga o whamasingonga. Mafua I sea. Ona nauti e tangata. Ioi. Yes.
Sa ai paloli, you heard it. Ia ranga. E ui o le kilo ma le finga winga i le kaimile la o le self-defense. Le anga ngā laku ware kamaru waku i o le mako fale. Ioi. Alu watu wale tangata, alu watu le mato fale malanga ngai fiku. Lou le whaafonga mai. Ia. O luke kaua wakua. Ia mawhai eri fe ese inga lea uma e loa. Malo uso fe ese ai mawhai ei la. Ia pole ale mea kupu nganga. Mamaliu wai lea uso. E uia la i se fi ngā fi ngau waku wai. Ma avatu le mau. Ale lo ia sa kufo i mosi uso ngā kaimi. E kakau nga consider ele whaamasingonga. First, o le first offend. O le kaimi mua le o whaise whao ngā rima. Whapia. Lua, e le eise history or kama lea. Kolu, kakalo fo ile lo ia. Consider le ngofoanga lea e kupu ele whaalave ma le maliu. O la ua sodi ya kurfangua ma le fale. Luma o le faskepo o le mako fale. Mea uma whapenga. E so karangoa kwa ia. Ia. Ai, ngā oma loanga whai e lo uso le melea. O le matou nuu i sakupaikia. E iai le fale o le komisinga o leo i savai. Ngā uma ala alo i ngā uka e le komisinga ia mako. Mako komisinga si to ina whawhenga inga ia pengi. A so i fua. Ngā uma ngā whai o le whaalawe. La alo i ngā uka e le fale o le komisinga. Alu iai mawhai iai. Le mea wa tupu. Ia avelo i ngai kua sivi ma avakua ia. Ele isola. Ele isola. O kua i ngā loko ngā mone meo le tangata a uma wasasi. Ka penga le leye ke arue. Iwe. Anga wasasi. O uma na teu le vā, o uma na matou toe. Masi ainga, masi o matou ainga fo ima. Ai, wa ora ngonga i ngeia fiafi wa uwhaasoa kuai. Se i whailoa kuai a o ele e ke ngofo ma ele fiafia mai ma e irikaka mai akea. O le suinga lea leu ke manga o ai le more ka ngaka e whaalafi le anga sala. A whaila au ke pisa. A whai e pisa aku asia kai lunga o langa porokalame e ka loka ka ngaka ia sorikula fongo. Le anga ui o mako makua ma makua. Nga kokofu mai ka whaingaka. Le la uwhai akula ukara. Kokofu mai ka whaingaka. Tulou, ele o seri makango vale. Walanga lopo o ele sire ke fia ura vale mai. A lopo nga oi ngaro kai oe. Ia. Ele lopo le lima kango vale ma me whapenga ngaro kai oe. Ele lope ngaro ka oe o kulo lava whafonga sa mo ro ai maruanga maro. Ia po ro fasia va fui mga mea. Ioi. No. O solo ukama. E o aisi ukama. Nga karoka uma. Mo whaalawe. Ia. E roka re siu solo ukama. Whailangi langa fōlau ngai ngoi aso. Yes. Aso mai lauri. O sora ikiki ngaro ukama. O le urua i kaimea ngaro kai. O le kua inga i o sungu ngal wharakifanga sa i de kongo. Ke reiro ea unga mea au. Kala anga ngao kamai au. Ia wau ke reiro fo inga whaise wharakifanga i le kongo. Ia. Kongo e po vai lele. Whaasoro solo mai a iala ia lea whaasoro solo. E pei wa uwa ai aku. O le ala vaa uma lea lea ru umai. E pei fo ilele ke le ka uka ua e ke le o i kang malala i sau mea ngawhai. O i ta whai ngata. Kang malala i fo. O mai le si usoro uka maa. O whai langi fo ilanga fo launga.
Malama mai ale ngu ule o lauli. E ngoi a kaunga o vaakele ave. Ho ofo iu kai ka i ka whaingaka. Ka mangango whaalongo nga makala mai kua. Na te tala mai tua. O na aie se vaa na se vaa lele nga pa u iu kai. Ke le ropo a fia malu. Wha makala mea kala ngi o makolaiki. O le mewa tupu wai le ia ingi ngā wala mangi ngā mea. O le mewa tupu. Ua su engi se o e kulou lava e au maitino maali liu. O le vaa nga pa ui iuka. Ke le ropo o au ke roa le whaafonga mingi mākua e lau ke loa le mea lea. O le mea lana whaatangi ei malu le malo. Le lau karangoa kulanga iei e iei ngā luenga ngā whai e le mako. Ioi. Whaakangi a kuroi pangka. Le anga o le mewa tupu. Ua manongi tino tangata. Ua mangongi. Me le au iengi fō mai, le au iengi ambulance, le au iei leo leo. Whaakangi a kuroi i ka whaingaka ma vai aaka. O le pango kā. O le avea inga ale malo ngā vaku e kaora mai mkanga ruenga o leo leo. O le pango kā e mawhainga sau e aru e amo mai sanka ngaka mariu yukai o tulou wa ua mangongi wo fia vai aso o su e kangaka. Ngā nga pō e le iengi GPS e le iei. O le kangaka o le pango kā e mawhainga sau ma mai mo mai sanka ngaka. Mangalo, palola. Ia. O ingang palola mai eili i kuari. Ia. O inganga palola mai ai kuari i ko i ingor ngai a ingari. Ia. O koura le ko ke feika mai. Ia he ofo ya o ko ia ko ke fia ula vale mai. Na tāmon tau tangata feoti. Iyo. Na kāmo mai kou kangaka mangongi. Ia. A whai ngā mo sau kangaka mangongi manga ia. Iyo. Ai nano utala no atu. O fi tā ia ma whai ngā tā ngā ui mai ai kangaka o ainga ngi. O fi kā ia ma whai ngā kā. Sa ui mai ai kangaka e. Kupunga mai ai kangaka le kaukara. Ke ronga paware ngai or kangaka e se le yo le amiu. Ia. Iyo. Paware nei or tangata. Na ngai gei rora ukala. Sa o ku ma o vai ma o kilo. O mea wale koe au ngā kala le aposkolo paulu. O ngā mea uma. Ua o koka inga ia maua ke riso. A e maua ngai la ke riso. E pauane mei lo loko. Ia wha uma mea ki apolo. Ia wha whaia inga mea le fili. A ola ke riso lo loko. O ngā e alofa lea i le rua ke kua oi. E peio oi lava ia ki oi. O ngā le ko iai leo se whailonga kangaka ia oi. Peke a inga, peke le a inga iai. E mo momo lo loko ma e alofa. Ma fua i sea. Leanga o ki ngā ma whainga kā ngā ui mai ei fo ingi kangaka. O ke la ngonga le leile ki ngā o i a inga. Ngā kupu ai mea whapengei. E mai se fo i o si a inga. Ngā kupu ai mele le masi seinga ma se uso. O lo uso ar kaka muri. Ladies. Whako a maa ngalo le palola i. Lua fisulua. Ia. E ui a la i se fi ngau ma se fi ngau. E o en maku a inga pe wale fia i le unga whamasingonga leanga. Wale consider inga uma. Ioi. Ala ule ka ua kua ia oile ngore whamasingo. Le hire kaimi ngai. E ui ro mātou le fia. Ai kei loa oile mea ngala ua lunga. Whaku isi uki ngā. Manga i o kua whawhinge mai se mara uso makua. Mai se uka mā. Ka ko māliri. Alu e alu ka mai solo a kua. Lea ngai po lea ma lea ka ko whi ngā waku o self-defense. Mo haa muma ngā mau mea. E le koe fo i mai ai le ola ua mau mau. Ona o le whaatamala. Ia, ora ukari ngā ia o kou le kou ke kapisa kere mo kou whamai pala mea ringa o pisa kuia mea. Ia ngā.
Ai fia teritonu ale fisidi. Alu fisidi. O le ala fo ile na ya fu ayo no le tali atu mo o fa tau matatau ya kou fa fefe mo kou me mangai fai mai. I am telling you. Ele ai lava masingo uka mai fefe ngā mea. Ia. E wo fa yaktu. E paule mea lea o te alofai. Leanga o lea o ke fiu mo vai vaiangi. E kau fiofi la. Le kele ma le kele o ngai o kei fa leanga mea ngai e pia i Samoa. Ia. Le wo utala no atu ai fa penei. E me hange ua kou ke kele mai mo kou fa pe mo kare kariak. Ai e kele ilo ai le moe ngoa ma le lau fale ai nā. E kele mana malama i ngā mea. Ai e kele o iloa mai e kou kele o malama mai. E la o ngā ruenga o loo fai aso fai pea o le reply a le ave i ai. Aua. Ongo sai. Aua. Ongo sai. Iwe. A o isi a reply e sau Samoa. A le ingu ki ma ile lava. A le ingu ki ma ile. Le le. Le anga o tātou, everyone know everybody. Me la le leu te whai atu ai. Ua ola ke riso leo langa o le whaasara lau. O te loto mo o kere. Aua. A whai fo i o le whaafonga mai na i o a inga mangisi e mau kere o fiso kai. Ma kūlanga i ngei folanga e ka whaisoro mai e ia ka ngaka mangi ka ngaka. Don't. Aua. Aua. O loo iai lava le malosi a tea. O te tala noa ma o tala noa antuai. Kusa. A o ngei maumea ma ngei whaafika uli ma ngā maumea na o wola mai i se ainga. O le lātou mausa lea. Yeah. Ma o wola mai so le, o la uka uki ngonga lea, whaumaku waila u, whaumaku yala upo karame maria mai tātou au whaafonga. Whaumaku waila uka uki ngonga lea. Na o wola mai i se ainga. Ma se nuu. O le lako mausa lea. O le vesi. Yes. O wola mai. O wola mai e fusu le ao, fusu le po, fusu le ao, fusu i fafo, fusu le makeki, fusu i fea. A e lako wa e kere koe fo i mai e le fale, wa e lako wa mai so lai le langi wa e aruia. O le moto langa. Yes. A wo ka ua kuanga yuso la iki nga o si uta mai. Malafaranga. E ai ele o fai atu se si tūlanga. Ai o la uta utinonga. Leanga o mea na le lei ya te au le lalolangi. Wa o koka umanga mea uma. Eo. Lea fo e faila unga luenga le ngei kaimi. O la unga luenga le fai nga yo uso mga yo kei sa moa nga yo cousins. Fa ngau o uncles mo antisia. La le pei o la ko e pu lea ma keki loa loa. Ea. O la ua le au ngangi u ke au ngangi aku iai. Aua. Nge i whaia se mea e sa ki ai. Tūlanga o le ngā luenga ma mea o loo. Wala winga i rea kua. Ma sui i o kou olanga. Sui o kou olanga. Wala fuana ngā wha maro si nge fiafi. Kawarunga ka kou por kalami. Kawarunga ia. Leanga e o le tusi mai le lima o utou ma whamai o loo o kango kuku le afi. Tau te whai mai o loo o whaatupu le mase seinga. Ia a whai fwoi lao sau ngā Yesu ngā sau waifa mai o kere i sau e wakuru file mua ngō sau e wakuru. Ia a kongra pie kai whapie ngā. Lea ngai mafua e ki ngā le mea moni. Ki ngā. Ai a e maua le mea moni. O ka sau sa oloko. O ka sau sa oloko. Yes. E o whek. A whai fwoi o le ngā. Le mafua anga o tautala. Wa whaavevesi. Ia. E le o se vevesi inga ia maase se inga ia leanga. Ai whai mai. Inga ia maua lunga ai le vi inga o lea kua. O lea le vi inga o lea kua.
ua ki ngeia le ki a polo manga au manga mea kau pule. Ai whaalia le mana o le atua. Ia ranga. Ke roe re kere o kanga kaifa mai. Tori. Ka ko karangua le true story kala lea. Even siya o whaife au. E alo waifa mai whaife au i ke au. Kwa ia ule karikongu wa e lo o langa asi ata ia so ia nga e ola nga e so i fua ange i ngu ia ke ka ua. O langa atoa i lauri o langa o ngai pesenga nofo i vai moso. O ke ia le meri mai o resi o vai akunga o stama lea. Kasi lea kaurele a makua i vai moso ia so ia rau ke iloa rau ke la kiki. Ai ono lunga ola por kalame vai aso ne te nei nga inga fafka more kula fafka i mo fa kuai ngofo i ko e meli mai kua mo ko e fafka ko e mankua mai ya mai voice sawe ai to fa foi la utala le o wola e ainga i o rokama wola e laudi o usawa ngofo a o ngai pese nga ngofo i vai moso yes au ka farsa ko ngai se unana ya pinga no fo male aututu i fale manu le ua le aututu i fale. Lala ia isi o anko ya fesolai, laki. Pe ia pule ngu ngala ia kai mingai, yes. Vai moso. O wola e fo inga uva ai yo langa o tangata. O maranga kai mi pa before kai mi ngai vai moso alu foi lo kama ma o ku ua o longa kausonga. Isa lolonga. Yes. O ngofo isa lolonga. Tolu tausanga ua onga inga. Eoi. Ma ngofo le ainga o kama. Sio ango ya liro maya vala faele. Na kari o liro maya vangiko. Sa fai ma fai pule sila fia isa lolonga. Matou fale foua isa lolonga. E umaro le fale lea maualunga e o piko ngu o foua. Fale maualunga ngai ka akia alu ile awala farsa popele ku au kafa ai ka akia mai ile loa tele o le matou to ina o le mai vangiko koru ko sanga o ngofo inga matou wa onga mana yo tei fanga o pauli enge kere ropo fe o ile awori i ngiu mamuao a ko maua mai mo ko fa fonga mai la u ile porkala mele ne ia langa ile ipo o laso ioi po fe wa yai nai uso nei male ango wa i mau ke la ka pi fa kasi male uso nga le uso e por kasi no kamalo Darren Gallet fale ngai fa sanga mai lalo ioi a o yai si so anile na o tovio so angi pope ka koriko nga sa makolo loku i nga vai kai toru tau sanga o fo sa lolonga o sa lolonga o kirei loa ele si au salolonga ie kapisa mai la ko makai mara kulo o umano utala noa tu au salolonga mangai ko inga nga mako so kai mai fo ingai ko ingo pali lai australia ma hei loa fa kasi e mau ia ele kele pore au na mea ai enana o utala noa tu nga o wola mai ia fio angangi so le e fainga kanga i se vai vi kongo ngi pe a erua kuai aya e laku e maka ia winga fo o kanga ka ilo fo ile vevela o laudi i mare vevela o ia o vai moso pe kukusa fo i mare vevela ko salolonga ia yonga fo i piko ngu ke vai a ko e fetau i ngai fo wa masa pulu sa kangaloa masalonga ia a o nga fai ka alonga mo te o uma matar mato au le maunga maili ia vai e karangoa ko arka ka ngaul ha isel lolonga mala ia umang mako maka maungar maile ka alonga masa lupe sidiva ma au uma ma toifo mako fakanga makanga sko ingo pali i we foi ngalo yetia sko inga la po longa fale o loa e iro na fale o loa le nailu mai ioi ma wa ngalo yetia ule ngosi ko i ore kamanga ko inga o dilo a o nga kuri mai a lilo la faile seu anko aru la loya pali ia kusi mai consulate
kusi mai ia mea. Iwe. E vai ei kūranga mala malele. Te leo whanua o le nei a ingai nai. Le itua o le malai vaalele. Malai vaalele le mauka. Ia kua inga. Mauki o mai ngā vai kaimi e ka whangua ma kūranga whapena. I oi walewa fo inga ola le urupo o le ola. Ai, o le aunga o Aotearoa u whaasoa. Ka kou ka alo issues. Le wo to e talo sangatu. Le wo karo sangaku ya o kou ye to te tau lama mai ma tau mawhai. To te ta alo mai le tino. Don't waste your time. Awala mai maua fuoko kaimi. Awala mai maua langa e ngausia i le tūla fono. E ko maua ale o kūla fongo. Ai aru wail tangata e turia na mea i tua i le kūla fongo. E ko mau e fai mai wakaku kaka e ar kūla fongo. Ai le ai. Ua e tata e alavai oi. E mau ar kūla fongo. You know. E maua. Awala kau ki ka alo fua ngā mea ia or kau wha makau mar kou fola mai o ma. Rubbish. Ai tatou tala noa. Tatou tala noa issues. Ia uma enga. Ua maua ka ngaka lenga a ver ka avale lenga la ver ka marea. Taurunga lana proklame. Whether you like it or not, I will always stand and keep on pressing forward until the person behind the wheel that hit the poor kid by the name of Tuau Fasavalu Maritino. Anga mauar ka ngaka lea. O file muro fo. Ai kau ke kalangua isi isu e lenga le paua lea. But e whaaki ngā kali ngā kupea, ma whaaki ngā kali ngā kupea. Se ia maua le tangata na tupu ai le whaala velea. Awara ke ika mai e kia. A whaifo i re oi. Don't waste your time. O le porkalamele na le vanga le viafi. Lava le Tautai A'e. Malia fe no fo i o tō whina ngalo. Aso tai au le atele se tatou o tō tonga. Ia e mo le ne fiafi. Ia kako porkalame fo i ole. E alu ai tatou vahenga na tāpena. Ia ai le tinei ai fo i me musu mai le nganga o le tu. Alu ai fo i whaere kau ki ngonga le whaasara lau. Ia ora ngā. E mena tau e te upo le apostolo Paulo. Ina ua o maua ke riso. Ua la pisi maukoka mea uma. A o se wa ya ke riso o le tangata fōwia. Fauka. Ua mavae mea tuai. Ua whaafowina mea uma. O le whaafonga o le kangaka. E le o le talanoa. E le o le kalangoa. A o le amio. Iaranga. E le o le kalangoa o le amio. Na nga yele si o le teu lu mawhale i o le talanoa. A o le amio. Pe o le fefeu o le puru makau. Taurunga proklama le Tautai A'e le vanga le viafi. Tato wheloa i matoa o ngā olo whai are ise me whai las tonai. Afi Aotearoa malaile le ile o le whai ei le tournamenta le te wila. Kirikiti. Ia. Tau whai le au sia mātou nu le liona. Ia. Wafo ile. Ia. Le tau vanga foi. Ia. Ale le rau kirikiki sau kaka polo. Ioi. Tūlanga whapena. Mo le tolo whaanga mo wo ma pa anga mamae. Ale tatou prokalami. Auri tia le tua toi teimo le ne fiafi. A siata whale marupio vau liko. Soifo me manuia.